what be so for Nigeri Brazil, Lady away. The Tomu Hima Brazil away. This one draws. I want to be project this one draws now draws more than now. Just had my sacrifice. If the cat was a giant, as a mercy, what do you become a soft what I did yet? The Sunim, what told so? I was I want to run past your own. What did my heart lost? Me and I kiss you on top of what we're going to do. Means how we get to a room. Yes, short draws on come. What you do? Just still our money in the Hung country. And I was about immigration. Also for to anoint away. So for to what's now, Mrs. For 2 years, Moja obeys. The wife is one for what fun would do what you know, check. Yes, Moja do our tongue. Look up Kunta. Now, yes, Moja Cassia talk Cabanya Biaton. Cabanya Biaton. Aqua so bolo catches yes, Moja. Name Mangana, that when it's better. I forgive you. When we saw with your Tamanka. What an assaway, yes, that's what to put decree. Can I put something in one's war? What is this a Kawana Shawai road? I hang off. What was the road beginning a road? The more now, pre woman, meow, teachers and profit the brewer. Or started Trono, no one started to say, and I have profit the Jamwan. Yes, I would decree. This town started to say, put in the craton. Then a craton, any then a craton. So said, yeah, drum, what was the yes, Baba went to you had transfer friend young quality and what. Sam and the one you met us. Whether you like it or not, was a catamo and a catesiano at an acatapia and no bad dress when you're on your back, when you see it on your back, when you're on your back. But one shall get one open them front, open them back, open them side, open them side. A garment on a man say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, my Rasta and the back quiet. Some Sasa, but I saw them also 40. I saw them over here. Our catechism. Our quite master to our yere, our control of Kokra, one and Christopher Lugumbati Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, who last saw them a man from them was a day, a drama you say, Pacha. This is for Manuquasiana, and yes, a Babu mention, not a Babu, but some dia, and yet there's what Manuquasia Padia, and the baby one. Report yourself and send when you pay vital. Because you never pay vital, but Joe, I won't pass your word, manager, but you never found some, and I did a demo mine. What you was so slim, what you was some muslim, what Manuquasia, what for Maniscati, one is so, everyone will be kind. Then what do you like? Yes, repent. I am yes, I branch out, she will know one son, Obama, and we young Quasia, they know the flu. Where was you? Yeah. Now you catch us somewhat, you know, I was a forget, and yes, why? Was one branch, a bit mad. They can't put us in the museum out. When this one to our this one tell this was our pastor, Jania Day. Who is our prophet, Jania Day? Now, so one up Tonga, Mutidamo a day. Your message in a Johnny. Now, I didn't tell you from your radio. Namunya Messia, now 1 year different nano. So for Nanka, it was one thing. And I'm with them when I saw them. Yeah, and you become a much. I am as a frog. Oh, but yes, I bet yes, some apostle what my Mikas. I see it in a gun. I tia near Brenas as you say. Nassi and a gun a pine. Never ponies are for Nantian. Babu any follow. Apart from Babu, that's also being a near Madia. Ninimba be quite bad. Overhead. And I ain't going to put you. Tiabu no we are not the papa. I was you are to shoot assassin. So now it's slow and son do my own boy. Yes, no shut up. Now the only from them. I'm an MP. Obas Porto, who in Porto, Obas Porto, who in Porto, Obas Porto, who in Porto. I'm sure be a pretty baby. What now? What the from I'm an MP. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yada obadi yawasi. Amen. Wo bambo ni areso pa wo de me ma ne so to ya somwie mu. Amen. Adofo no musumfa apostle ko agima ne. Ni mo de ahiem ye beche otwedi ampo ya wa nasam. Ya mo obadi ni nsamra ni evanse mpa ne mra. Kansamadu katawire bo nyankrompo twedi ampone yi opam kotokro bo agese ajebre otibre kase sha henche nyankrompo twiri ampan tumai kase dutan kase dutampon a wase wedu krokro du hini kataban ye nyankrompo twiri ampan yi nkwa mi nyankrompo
asidewura na asiensa moso ansa me da wase one twentwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofro bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo chemtechia wuta akochemcha akobramo Israel no merema mukufu yi Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai na yakochem techia yeda wa bramo apiafo Amensi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje suoku twere suopuma pontumfo a woje pokokwa hodi timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensiompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpomama onyankrompo twediampo beni ono ani minyankrompo twediampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrania ne din fatano oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twediampo bade o bade nyame kasie Jehovah Shalom peace ya sumgi hallelujah amen yeroba dia zadofunum awo ya jinkwa mezi ya jim ende so temini emprimu akuma bi wakuma mfa asem no twediampo ya wede mame no na me di ma wiase no bade ya wam hu mobo de bia meka mesi asem na eyesekan ne kasa meka ne twame misre we twa wa ma bu mfu kokomia ukuru ye enwaduru ene topic e ba no wodene papa atudin sa kyerɛkyerɛfo atrofo abanti hweyie ene so bia hweyie there's so bia ya hweyie papa so when you bring so person no twediampo ya wetu anamonde ya very careful oh yes when na ho okay anya sa akyerɛkyerɛfo atrofo behwimu papa obra when na ho so kyerɛkyerɛ bɔne aba ene ne first nanka enkrofo ye ndi niam ahinta ese se di osefo na ni abre wo nse na wie ye bre mu ani di sabre ni abre into odi niam bi amma nyankopɔ ya we ma de bia meka mesi obonsam woni bibia de bia de wo no se owie wo nyankopɔ asem no odi yeden odi wie nyankopɔ ya we ma nto wura di ntro mo wono mo no opeke asem no ba akopɛ oni hwe ye woni ye ne se opeke asem na free ifanum asem na ifu kan se onyankopɔ se dua ho nyina ye ntibi ni ye betimi adibi na wo papa ne bɔne dua di esi ade ye mfa yensa anya den enka na da ade yensa beka na owo ni na bonsa peke owo ni keke eno so oboa mu mu da mbedi ni mani bebie ti sa na Satan life tie edi se wo tie mi na and now obi oye di for true for small for true for biara ni o dance for true for biara oye false teacher biara no o man be ka se fufuro biara e wo tro kunkun yachi ni mo fa tro kunkun mu asem oye ni ya we ma woni na ho to can the book of Proverbs chapter the Bible 8 verses number 6 verse number 6 Bible ngasa what's na muntie Ghana for me be kan sem mu da ho manu mu bue di sam etene bre wiase no kro na free manum di ma wiase manu echuade na bone fisam manum asem a me di ma wiase nyankopɔ se me ma asem nye den no kwasam yes tie Bible manum nsam nyina na mtrini mu na eba ade a chinchim anasa achia ebi ni okwa manum ni nyina mu da ho ema hunumufo ema wona pe hunumu etrema wona wo hunu nimdie wo pe nimdie yes eti se wo tie na pe nimdie a tie nkyekere no na be hunu me so bebre me nka se gyawaso na be di machi me nka se gyawaso ne mom tie asem no wo fo se be gye won kwa awie brem ye wo no wa mo ani anawo a obi di bansere e be da no cross wa mo ani anawo a obi di sis be da no 9 wa dwenya sharp na samanfo Satan ani abre den yangrofo bi de ejo wa kiredie but baby ye pese ye bokese pa ni tie akyekere fotrofo ba edihweye
Acheche for ba. Be very, very careful. It took 1 John chapter 2. Verse number 26. 1 John chapter 2. Verse number 26. Or see the image and I don't from the quite mammy. We are singing any dada about the man. Anna bra, she am a consulting room. Fagalo begins you. She am puano. Na minchu ayase so for aka so betu ayase so twia no betu ade ne kwawunti ba kwa ne di onsa no go ontene wase da nkrofo yiri mu amudi mfumpa oba de ya wenwu ye mobo and so for the bent to asi mission house opposing one ade yesu antimi anye ade kudu oye ade yesu antimi anye wanya kukudu oye enne so for ka so betu means who are course will be preacher me preaching nano topic can say a church far to far but me catch of 1 John chapter 2 26 said 1 John 2 verse 26 dia me catch we are singing e fa won o dada ya we ma and no big pass on the Bibles no gallon ni Bible no so gallon oba de fa ni senka amen and then you me so nim faso and then Christopher di eche be wura ba bi na gallon aside I watch be bi petrol yes okay because Patricia as a Christian short and no ko sa Christian lie oba de fa ni senka amen nyanko pasam na eden ayira and a topic ni say ene topic am preaching Bible see 1 John say 1 John 2 verse 26 dia me kira bramu dia me kan e fa won o dada mo no won dada nyankopon ma no na be dia sia ma me atia e komisi atia sia no you onu dia asem bi to ho asem no bi to woni Matthew 24 verse number 3 Matthew 24 Bible nin kasa verse number 3 tie Bible Christo ba bebe bio ya ji komisi abo bebe biom I think we be possible. Ya ji komisi akwotan we bono so no e sia for the ban in chain sia for the ban in chain e wo fa be ka say e wo fa be ka chain say kire yen da be na yenu ba ho da be nye be wu wiase wie ye no e de na be ye wo ba de na be ye wo ba e ni wiase wie wo sanchane Yesu wiase won say my dear brother in sanchane awodo e be si wo wiase e be hu say ya ji komisi e ba no e odema ye ni o wa me hye date o wa di nya sharp yes money so tiwa so papa tie Bible Yesu wiase won say Yesu ya ji komisi ya na obi agiri die say wo so giri die no mo hwe na obi anada mo number 1 me patcho the first sign a odi ma ye no was ye hwe no obi anyedan anada me patcho sabro obi ba no be dada wa eje wie ebrem na wo no wie ebrem na sa dada fo be wie ebrem dada fo be wie ebrem che date bi che date ya kefa na motrete man kasa jama mo bi dwemo ene mo de wi mani so brem kaka na atom se o pon ya mabo tie aye wasi mo ya no obi anada mo nhwe no obi ya ji nkwa mezi ase ye hwe no obi anyedan enada ne baba yes nada ne baba ni papi wasi ni papi di medima be kase di ana baba ani baba ebi ma dwen nyanko ho okay wasi ni papi di onu Kristo din ba be kase mini Kristo no oni Kristo it is some people think say see e be tie fi osofo bia no oni Kristo na just oni dada fo my dear brother enkofo bi kremu omo kremu so me Jesus wabro mu me o manu so me den Jesus o manu asam ana me free ba bi na me ba ye ana me ne agya ne nam na me say ana me say o ye no say oyobi okay but one ya was small one hallelujah amen I would do one ba no omo kremu sa o na Dabi this was answer we hu nipa ko ya answer we hu nipa ko yeah we ni ma me catch but movement nipa no e be start so you obi bia no na eno no kremu enye so be body di so ye Kristo okay watch him who to so for started jina baby and me yes say pe you very careful okay oya ye nkrofo ni bi John chapter 5 to John 5 verse 31 say me di me ho dance yes so ankasa kasa say so no di ni ho dance ya ma dance ni nya no kura dance no obi no bagia die obi wo ho di me ho dance obi di ni ho dance na me nim say na wonim say a dance wo di wo ho no dance wo di wo no ho no eye no kura wow wo kwan na di wo dance one now do what dance here one kasa na wo pesa wo kire say wo da bi yawe asuma fo na ntesa eti Bible wa de ma ye brem say ye wo say sankrofo ni ye ohun say omo yobi ya me ni na ho okay was a film kunya fawa wo be wi asam no because we get the book of Zephaniah chapter 1 verse 4
chapter 1 verse 4. And the Bible says, what met me sa Onyankopon adi kan kantama also betrane nsa. You know Jerusalem so. Jerusalem so. Meta bankaye. Obetwa dian. Bankaye. Any abosu so di bosom. Was asofo ni befa ba bosom. Yes. Befa bosom kwa so. Yes. Ko to tuntuman. No me the Bible na to so. Wo ko to Bible. Nti wadwe yo se wa ben. Okay. Wadwe yo se do free. Wo free ba bia. To bia ni mu. Ya banko be braba abete. Ya bete tisem bia free konfo bia nu. Ya tete ya no mo ko e. Etitia no mkoe etu amaya woni se atofo ne ba what me ba be kase what di ba be kase mini Kristo no no be dada ni papi what be dada ni papi ti ya very careful. Yes. Te krofona ba Maba krofona ba krom amaba krom ti koma ye hu what di nya sharp. Yes. What di nya sharp. Yes, so be too kwatwene. My brother, ya was so obi too kwatwene. Okay. Ube wo nkwase ewuom. Okay. And you be say ose wani da so. Ngwi enso sabi wakachi. Ade na ehu. Ti you very careful. Because anya ba ko di krofo bia awohwisam achi. Later when you be bounce o san wachi. Edwane no. Sabe ni me be bride asai. Me be brasai etim wagin ti yagin komisi amaya warning. Wagin ya sharp. Some crofoni wo krom. Aba. Crofoni wo krom. Bible na ma warning to verse 24. 24 verse 24 no. 24 Matthew. I think I say. Bible nkasa. Kristo atrofo. Was he for atrofo? Kristo atrofo. Kristo dey atrofo. Kristo atrofo. Any edifo atrofo. And one so dia ba ya benya Kristo atrofo. Any edifo atrofo. Eti different to fund no bit maka je me Bible na da no me different and so me fa Bible nya djuma ye bie mani de bia ye bie nani ona san go against the Bible. Okay. Different for back on so the suba no and you do afa Kristo din no. Okay. And what they kasa wo kwan foforo so. What's it Kristo atrofo? Any different for best sorry. Any different for best sorry. Obe senchana kase it will be senchana kase. Any awade any awade. Sebetumi a. Sebetimi a. Obe dada wona wa yi onu po. Wona wa den. Wa yi wonu ti Nyankopon ma no mu ya. Body we ma ewe ebrem. Me say my teaching na to. Me say asefo awodo bebrebe pie. Yes. Wona Nyankopon Israel mem divide ye badia 70 AD no. Yeah, okay, 70 AD. Yeah. 70 AD. Okay. Asetios Gyrus and Parathytos. E ko bu Jerusalem so den tugu ye Israel for box pete ye. E be di ye mu no. Yeah. Do to na atwe hodom di pie ha no. Asefo ni be pie ansa. Na bi su bi be pie so pie ano adwin ben no fire san krofo na sefo ni be pie wona fa Nyankopon yawe se odi yetua ba mamem kura na ye be koso asom yawe se ye be som yawe omo so asefo be sori nyam foforo bi aka ho no omo asefo be sori ene ye be nya krofo omo som nananu be pie ha no mu a omo pa ba se nyame pie ni ba bia omo asefo be sori. Okay. Aye wo teaching da ho won se hwe no amewia. Oh nah. Obadi evan senka. Amen. On asefo be sorry. Asefo would answer. Edi eni be chire die ye nanum be yaye. E be pie mo mo yo. Di asefo ni pie no anya very careful. Ube ukako di baby because omo ye omo be mu pite mu papai. Wo be bre. Edi mu papa wo do be bre no. Onyankopon gira so di yatemu kese. Edi asefo ni be pie wie ye brem ye wunu Nyankopon ba. O ti obe bom no afren wo yini die den. Ewo. To see many are called but few are chosen. It you say who be kase Christianity kwa na many no. Debi. How do enti muna yawe die yawe so be yini ma. Who tie me wadwenya sharp. Yes. Wuni mu a enti me kase church for to for ba. Bible na ma 1:24. What's it? Matthew American. Kristo atrofo. Kristo atrofo. Ni edifo atrofo. Ni edifo atrofo. Wa be sori abe sencheni akase. Ya be yen senti. We won no din sencheni be hwini won. Okay. Eni won won nso a omo din chechire bone e be wia won. Eni awade. Eni obi bebre so di awade achi. Awade achi. Wanwade gbaje oyiwe gbaji osum gisra giche wasum yiye se twawdan prenso hia ubewura adama fo achi wura pia fo achi pie ukobiade a ubiade akikan sem sei etofo bopai gisra gisom tuba ko ebi no bita baby mipemsika usika kwedi wa ose de mipemsika o pesika ni baby o jefi wo ya chen san wonka
ya de rotie so fa boda tie ma obi you be ko no bi boda doa tam for me pop me dafu me tam for tri so dadoa na ke ne wow nya blasphemy church members adani carpenter ya so fo bi nchechre boni am obi boda doa sa be ni kase obi ay ready na do eguni dem no ababo na dwi wa bom so de otia na ate wa bom so de otia na ate wa sumba nie Aboma di otia na ate. Oh no. The Bible ni ma warning. Yes. The san confoni ba beto ka Matthew 7:15. Matthew chapter 7 verse 15. Ye to ba dia asem. Bible ni kasa. Etifia asem no. Me pato se enhwe sopa. Was enhwe sopa. Mo hwe mo yie. Was ye nyadan. Mo hwe mo yie. Yan hwe ho yie. A defaultful. Also dey defaultful but won fu adwe yo se wo munkuto. O ka defaultful pe encheche for atofo so. Mo dey chire. O ye very dangerous. Wonam nyanto ba mo ntan. Won so use the word wonam nyantim. Nanti umemunu ene nipa ne betwa so obi ana me se wona ya wa suma wo mo bom nko bibia o dabi wum kwan so say ya wa de obi abefra okay ombo bostu ebe ye e dey assemble ni share Jesus Christ John the Baptist or Elijah or by akon the Bible ye o bisa Jesus Christ no ya ji kwamisi say John ayeden wa baba Come on, Matthew chapter 17. Matthew 17. Verse 10. Verse 10. Eliaba. You see Elijah ba. And a self for the business. Self for the business. I did not trust him. I didn't trust him. I trust him. Self for the king. I say. Say Eliaba. Say Elijah ba. Yes, boss. One say. Ya chikwa misi akase. Eliaba. Elijah wa ba. Bese se no menina de. Bese se no menina de. Na me say Eliaba. Na me say Elijah wa ba. Wa badeda. Wa badeda. Mo ehunu. Mo anyeden. Mo ehunu. Mo ya de mo pe. I'm sure Bible. Me printing press. Jama mo bi mo. Kem na me wey. Obi so ye no kokwa ye no. Akoba akoso. E wono so kire. Jama wani so bru. Hallelujah. Amen. Me so my brother, mo in sharp. Yes. Ankophobia batam. Mufemu ye. Bible ma ye won o se enye den. Mufemu ye. Hwe ye hu ye. Di factor for him. Factor for no. Wonam nyanti wo mo nchen. Nti wo mo se da piki bibi no dia enu hu obi. Na so mo de. Na so check ni mu a. Wayam pata kwa fo ebi aponsamfo. Ebi aponsamfo. Yes. E Satan asma wona ba. Wo mo be ko ti sanyankopon man ko tuo hu. Oh. Wona ba. Bible so wona ba. Ana mo de be hu. Ya ba di be hu mi se eniam Bible ne ka no. Wo di ombe wo di Bible de ba to mo ho. Na Bible to to mo abon sampa. Onya no kwafo. Yes. Onya no kwafo. Elijah ba wo bi ahu no. Wa ba so obi hwa obi ahu obi hu. Ha? E be serious. Se wo ba be serious. Ah be serious. So for being now say me yaba ye be serious. My brother. But you sharp. Yes. Go Bible asem no kan o kan. Hwe na o kan Acts chapter 20 29. Acts 29 verse 29. Paul can say ye ti oba de asem. Paul ni so cruise. Minimi se me kura kire no. Starting you know. Starting you know. O say Paul say onim se di kura kire. Minimi se me kura kire no. Onim se di kura kire. Empataku bone. Empataku bone. Ebe shemu mu. Ebe shemu. Na wonye nyankuo no. Wonye nyankuo no. Obe hanyankopon nyankuo no. Na muamu nipa. Na yaya mu nipa. Obe sori. Nipa wodo anya bonsam. Ebe se free soro. Dabi. Satan be wura obim. Mo na ya aduma. Timo atinya sharp. Obeka koto posam. Obeka dia basam. Di koto posam. Babu so obeka dia basam. Koto posam. Tisankofon awon onbeba sa. Na obeka chem se 2028 atemu deba. Sese. Ya kwa kan wo so tiase. Oba de manti ase Amen. Me pacho me say me search mu biom me ma Bible na kasa achechefo atrofo omaba ya hwe ne hia wa pasa ye kasam na ye mi di nyem bi tudwa Yes. na obi ati nsem ni bi yie Nukurem. na obi hu the reason why kwa ma me kasa Yes. because what's happen bom din but only point uni nyina so me di de hallelujah Amen. we are see obi ati mbobi because president ex-president Mahama yebodi yeah me pacho dana adudan Kufuor yebodi obi no obet my friend Mr. Kufuor dabi o beti obi e na Kufuor bia wi Kufuor na Mahama o se bunya betra sisa e obeti obi akola kura bodi on kasa da Mahama on ka da na Kufuor da Mahama di o ka ko ma un ka hu hallelujah Amen. Na sin ko body Amen. Kwa so hija yeah that's how to number 1 Yahweh ni no Yahweh ni no otro cheche ni no esu enyansa ne we odi na chibia okodim me ka kiro obi a twam me beso ote
obi a wo yisu edi Yahweh. Okay. You deny. Okay. About the man as Yamra. Amen. Yati. Near family be Yahweh. Debbie. No dear. But what you Yahweh, Nino, or church Nino. Amen. Amen. And it's a mammy bet feet with them. And young can work a view. Now, send back my brother, very dangerous. I saw Beatrice and say, a quite way cream, say, or you dance for no. It o Jame Uradi. Do no back room. Number chopbo, number 2. And the videos back mark 7 years. Audio soon 7. Edia sem ko ya do man nim. Amen. Awurade amboro man nim. Amen. Wabani die. Sa. Awurade abani die. Sani o. Mama menye se Yuda for die ni bi. Ne die na anye no no. Sa. Mama menye se Yuda for die ni bi. Nyamesom ti ni man na anye. Oh. Very good. Young called the book of 2 Peter chapter 2. 2 Peter number 1. 2 verse number 1. A church for true. A church for true. A different true for so o man. We church for say different true for so na church for true. Say na church for true baba. When say me go to Matthew 24 no. Yeah. 24 no. And so odi awurade din. Obeka say oni Kristo no. Wo de wo tie papa we anu asem a. Ha. Church true. Because hanko for ma ba ko. Oh, one way abako, we are no abako, the Fegana Mubakun was a piano. So, my gun, I'm paying for money and see from Boni Pombe for before Num. Seriously, Boni Pa or before Num. The same colleague with fear, the check members in Colanco school. Aye. Be no cost identia, or say 4 years more. 2 cost quiet then. 2 cost quiet then. Or banyam. Sakwadi be den tie nko yimu mako se no na obeye den 4 years sakwadi be den tie mu nyinsa yiguo na obi a wo ye dansini awo frusro udi san nyemra sam ya Bible no na me shape niama. Yes. Deny wona omo so omo twa awurade sabre yi mu am saka 4 years no nyamra sam nko a edi asem ni takwama nko school adentia fatu mami mo betrete me tie Bible me ka se mi a kire 4 years more I say Dr. Dan Parichew. Yes. Nkola na gufie nko school nko school it's a 4 years time no do 2028 na wo ka no if man nko person wa wo bie wa no ka say atemu da na ma san nkola we be ya deso mo man Ghana. Oh yes, of course. This work is pa. Anyone na wo ko university awajai. One esua djuma ni aka chem so munya djuma ni sua. No munya den. Because osua djuma no a udi wo ko djuma mu sabre yi or the 3 years na ko sua. Osua wi a obey master 1 year pe. Na 4 years from there come na be 4 years. Sa no person mo kire ontinu sa kola we bejai. One na wom dada obi aye calculation wajai djuma sua. Oh no. Amafo me ye preach wo mo frɛ me no. Ebi akoglam woman go for because don't Tom Costo. Ani. Tom Costo, Oma Kodina 2 years ni. No mo say there's some back to 0. Sambe chassis here. If you no be sha brabas. Ade. Money ben. Ti 4 years omo nidi. Omo dey come na better 4 years no. If you no be sha brabas. Orofo say anya tronche kira Bible na kasa no. Yes. I say nipa de claim so you obi. Eti bi the Bible na chonti ti Bible no. 2 Peter 2 no quote no. 2 Peter 2 verse 1. Verse 1. A church for true for topic. Was ne di for true for so man no. Ye ba boy. Say the church for atu for to find den. Abamu no. Aba man ni mu no. Wo mo do say ya fa kusam. Me so mo di ade pa na ebra. O say ya fa kusam. Baba be shem kwa. Ha? Ba so mo di ba de. O say ya fa kusam. Ya fa kusam abra bo say obi life. Baba be shem abe wura obade adwuma num na wa parade oto won no ma nipa bi pa Nyankopon so mo na wa ti won mpo later no say obi was still alive na temu da na mape san nipa no be so tiafo akodi Nyankopon achi Nyankopon di hwambo on ka so akodi jimifo bi achi dabi asere nyamesom asere na brabo Nyankopon kan che obi asa temu da bi eba atemu da na eba na obi em se eba ebe pa no prekopo bi ebe tuma bochina no kra
Wani now so. Dabi. Eti oni a wutem so asakra wadwen a. Agensa chane wie kwaye se. Fadwensa chane ya dwuma. Se fadwensa chane bo bra. Yes. Eti odi osum Nyankopon na wo bo bra no. Eba na usum ya wedada. Obonya wo bo tin ya bra bo dada. What you say? Edi asem kra. Ankase jaya. Na oni di. Do jaya for yo. Why na no na koto body amedi? Why na no ko je mu ko bro? Omade man ti asem na. Amen. What did they make an say? Na nsem bia piepie no masa etankake. Etan yo. O kasa tia me. Say fe say mimi sa me say obo ade adi we. Unka bi. Akabi. Unka bi. Akabi. Me wie ma twodi na ma. Woni chire bia. Ena wankasa so ka obo ade ni. Akabi. Wankasa bie wa no kai. Min kasa obi kashi wano. Wahwesua. Eno wankasa wano apa. Mi said na okay nya dia beda. Unna da biara da. Oba de mfa senka. Amen. Wo de tie Peter said dan. Was it dia yo? Was a bebrebe di wo a ho hisam na chi. Apa odio na mame. Okay. Ko Bebrebe di wo ma ho hisam na chi. Bebrebe ti ba pa nkasa nkrofo nkodi achi. Eti wo a wo nsa nkrofo wo o da bi o munyimi. Da bi eye de ba na ka o si bebrebe kwa kodi achi. Yeah. I will some baby back with the actually. Now they are any my brother. I told you, I'm a young Mishana Muraho. Eh? Now was it who bash me? At Timuda. Bono Muti. Me obash me. As a Jura. Or trotch a training. A shame Yansan. Well, didn't she be out with you? May catch you. Obia, champ, the best water. Obia wo yisu edi Yahweh. Okay. No deny say eso Yahweh so rade o kodjem. Na chidi fo yina e be hye wo. Atemuda me na me ka chiro. Yedi okan ho okan group na e be so reti awurade na. Okay. Wo susuru ni okan ho. Obi o yisu Yahweh. E very serious. Yes. The book of Galatians chapter 2. Okay. Galatians chapter 2 verse 4. Chapter 2. What? Me patro verse number 4. Yeto mo dia say. Eye enuanum atrufo bi. Atrufo we. Wo free baby bae. Anu abewura adwuma One will give you on Wabam. We you abewura wo Nyankopon adwuma. So we hwe nya de hidie a ye wo Kristo no kwan. Nyankopon ba de hidie. No mo de ya nkwa. No de nipa kwa ya nkwa. Na so omo de. Na sankrofo we mu de. Ye mre ye ho ase mom kwan. Na mo ho ase mom. Ye mom do hwere ba akopɔ. Hwere ba akokora. Ye be ma sampa na koso. Sampa na dan. Akoso. So won tedi okwa gbe ye ase a. My brother, nkola nkrof. My brother, hwe ukoto se abo bi si unyonko so a. Ka che se sori yen so. Okra. Go wan ka se sori yen so ofini so anu oba. Oba so. Tina ya no ya no. Nimu a. Hwe. Krofo bi beye adeso mo man Ghana. Aya ko check countries no. Krofo bi enu won ho. What? I mean ko yi sa 20 yanko 2028. But we are but audio but when mami. Okay. But audio no mami. But award ya nas. Me pa cho. Se wo hu menu mienu mo bo ne dey. Sabo bi omna tie. Award ya nas. Sabo bi hu menu mienu mo bo. Award ya nas. Se wo hu menu mienu mo bo ne. Award ya nas. Se wo hu menu mienu mo bo ne dey. Ani amatini. Award ya nas. Se wo hu menu mienu mo bo ne dey. Also order obetani sa. Award ya nas. Masa. Wo mo ade kan. Wo si yanka obade si ewurade nkwa. Isi we jairade kan obade. So jairade kan ko obade. Ani amatini tre boboba. Nienu atrufo bi. Wo si nienu atrufo bi o. O free baby ba ye tira. Sa contradiction kwa. Wo wiye ho be yemu. Awiye ho be hye adwuma nimu. Wo be hwe de hidie o Kristo no kwan. Nyankopon ma. Na ode ye nkwa. Na ode Nyankopon ma kwa ye nkwa. Na won de. Ye mre ho ase mo kwan do hwere ba ko. No. Na sampa na koso. Ye be bomodi ama ya we ma ani aidan ada ho. Orofo se obi beka se atemuda beba my brother mpa chaw mo adwenye sharp Yesu ya je nkwa mezi akato se bi kwa wi ya sankrofo ne beba eno de ye mpa chaw atemuda when you read the book of Matthew Matthew beka smash okay beka chaw se obi nim dako Matthew chapter 24 verse 36 otne dane donko de obi enim osuro abofo de obani ponim obani ponim ti ajare nkora nkuto no nim
Mena me chwa Bible. Debbie. Ni printing press. And you fatu mama. Yen ko First Thessalonica chapter 5. Thessalonica 5 verse 1. Kwaso. Etiasem. Kwaso. Obiara nim da ko Awurade besa aba. Obiara nim da ko Awurade besa na ba. Yes. Hey, very dangerous. Papa. And yen man yen kan sam. Wasi enano ni emra no de. Eno ni ebra ni de. Enuanom. Ehia mo se wo tro bra mo. Yes, wo tro bra ye. Every say. Wana mo nim yie say. Yeah, nim pepe say. Awurade beba se de owifo ba na jo. Dan beba se de. Owifo ba na jo. Owifo ba na jo. Eti aye frau. Aye frau. But Bible bem catch us at 2 for the baba. Na ncheche 4 to for the ba. On the gate. Eti dia kwai kan. No akasa 2028 ni. Mama 2028 ni mame. But 2028 ni mame. Audio. 2028 ewiase aba na wiesa yesi mi mebie mani america no me pen ya bie mani o wiase sabre 2028 ewiase aba na wiesa yesi mi mebie mani america no me pen ya bie mani o wiase sabre 2028 if I choke your mama obia maki yesi mi mebie mani. Yes, only the Yaman hints on your day. Romans chapter 11, verse 33. Okay. Romans 11, verse 33. What's in Etiasem? Was it the Nyansa wo Nyankopon akwam. Nyansa wo Nyankopon akwam. What's it? Oh, wo Nyankopon ahonya ni nyansa. Nyankopon ye kana ahonya na japade pa eni nyansa. Eni nim die bunu a. Nim die etise bunu emu do. Ah, odi pa bia nya dai. Ehunu mu. Pa bia ehunu mu. Eti won kwado koyi kire wan. Wori hunu na akwa wo hwehwe wiada. Ma tuni so obi nim da no. Onu nkuto nti da ben na won kwa no abia wani. Sana cruise life. Asese. Oso obiara ni obetime kwa che Nyankopon adwene no. Yeah. Nobody. Wana wa wona rade adwen. Wana wona rade adwen. Ana hwana wa ye ne futufo. Ana wa dan. Ne futufo. Why ne futufo? Yes. Every back to Thessalonica no. Okay. Tie Bible. O kan to aso a. Na me say the wias, e fe the wias. What's it? Wias sha o mo sha edit to wias. Verse 3. Biblical prophecy no. Tobo. Na date enu. Me wiema bab adanse for no so. Me say adanse for me nya the rare me teaching verse prophecy ni da. Ati go for monitor. Because the minimum adanse for me na. About for alert. What do you mean, Maba? Me kind of raw now. Now raw na nkasa kra no. Me kra me gwa. Tie Bible. Wo kan verse 3 5 verse 3 no. First Thessalonica 5:3. What's the ebra ni baba ka say? O say Onyankopon say o de kan no bi fe no bi hwa me. Okay. 5 verse 1. 5:1. Enanu ni mra ni. Enanu ni bra ni. Enianum. Ehia mo say wo tro bra mo. Ade ni yan. Every say. Yan. Go and preach. Simple. The word of God say repent. Simple. Enye wan kata ko kabet. Na ma wana wagye adi no. Yeah. Entra sori no. Exactly. Na omunya omadwuma. Simple. But microphobia jai school. Adey omobra onidi. The 2028 no obe so ma beda no because me mau update. Okay. And we have 2026. Me we na yire nya cha no. Enti ba ko die be see before as ba ko say me no. Dey na mo che o wi ase. E dey man no. Kwa obi ka so kwa medi atem. Atem we e se kan tempe ye dey see ye kan samfo bi kire mo. Aden 26 2025 26. O me say half 26. Ba ko be say half 26. Ba ko so be say half 28. Even am sadie pie pen. E pie oba de hu ye mo bo. Wo mi adwene no. Amen. Go and preach the word of God. Simple. Bible can say what the book. We can go back. Quotation ba na ba ti wo de ba munya na. The book of John chapter 3 verse 34. John chapter 3 verse 34. What did the Nyankopon asoma no? The Nyankopon asoma no. Okay, Nyankopon asoma. Preach the word of God. Who you know about First Peter? Okay. 4 verse 11. First Peter chapter 4 verse number 11. You told about the asam. So be can asam. So be can asam bi na. Mane kan so Nyankopon asam. So Nyankopon asam. Nya wadwen o. Nya wadwen. Daddy, don't try. Se me nkwa ne yi a che me. Pa to aso ne hwe. So be can asam bi a. Mane kan so Nyankopon asam. So Nyankopon asam. Na so obi sumu. Na so obi sumu a. Mane sum say. Efura ho de Nyankopon de ma no. Nyankopon de ma no de sum Nyankopon. Hey! You're very careful. Oba de man ti asem na. Amen. O mi adwini. Amen. Ti santo fo ya ba. Me pacho me nche obi. So be be catch us say 2028 atem de ba. Me pacho Thessalonica nkasa. Okay. Ne ensi ne pe point na. Wo kan to aso a. Kwaso e. Wo se na ni mre de. Na ni bre ne de. Ehia se wo tro bra mo. Ehia se wo tro bra. Se mo na mo ni yie se. Ya ye ni mpefe se. Awurade da no. Awurade da. Be ba se de owi fo ba na jo. So ni so ko oye den. Wa ko confirm owi fo no. Yeah. Confirm mon kayo.
Ebeba flow. Ube wiaw one time. Ebeba flow. Awadi na ho so Debi. Wo de ti obeka. Was na bre obeka se. Na ebra nipa ye be boma ka se. Ye wasumdwe ni ahoto. Ye wasumdwe ni ahoto mu. Ene na mpofrim. Eno no mpofrim. Eno se be ba wo nyina so. Mpofrim so ayden. Asafo. Brother. Sadi awoko ba o so. Oba wo chemo no so. Oni pam a eba. Hwe. Etiri ka obi. No akọ hospital na some man return back. I return back. Yes. Say entete ho enyamai. Bible kasa. But etimamu hwe wiase wie mu nsam na ekọ no. Bible wiase nkabo mu nhihya mu nhihya ede ba. Eniema wodo babura hye nkomato no. My brother, also be twa na so de. Ba tie me ye wa. Emo bi na daw. At all. Don't be deceived. That year 2000 new way. Me teaching. Why we but the encoka say atemu there but another na make can say and ye preaching in fiemu de o ye preaching o no be pay or your bekaw your babekaw your bekaw what between your system ye nani asebon there be obaya na o can cross how and so sa gidi kaw sisi wa jakeka o jakeka wajai the one nkrofo bi buy no a friend saying one one oye nyame Jesus Christ of Jolu. Jesus Christ of Jolu. Say o si moto we nusu o cross moto we. Oba de mfane sanka wo. Nkrofo bi bria bakọ. Eti baba kasa nkrofo we hu asam wa kye yen san nkrofo no na we read the book of Jude 1 verse 4 what in the pebia your mother abam wo fete atwa mo ansam ato was you free dan tete wo free dan tete me pa chaw tia yo was ni pebu anka se nipa ba ko bi ni pebi ewiom abam wo fete atwa mo ansam ato wo free tete atwa won mo ansam ato asama dan Ato yanko 19 okay 16 yanko 1844 nnu do ya radio see 1844 me pass me de man beka me project video me maun obi hyankom bie mam me yin one by one any okay wow it started from 1969 okay George Williams the founder of the Church of Firstborn predicted the second coming of Christ would occur on this date that is 9th August 1969 ono so hyankom amem 12 no yanko 1836 by Wesley the founder of the Methodist Church foresaw the millennium beginning this year. He wrote that Revelation 12:14 referred to the year 1058 to 1836 when Christ should come and also Adria yanko 1844 starting from the 21st March William Miller a Baptist preacher predicted Christ would return on this date and also 21st March no called me October they called 22nd October when the day in the buy okay we'll see the Millerites after Christ did not return on 21st March 1844 the Millerites then revised William Miller's prediction to 22nd October that year, claiming to have miscalculated scripture. So the realization that the prediction were incorrect resulted in the great disappointment. 21st way there now, and what about different date for 2026 here? Okay, by the Messiah Foundational International. Latest one organization predicts that the world will end in 2026. Where church no Messiah Foundational International. Almost say we have 2026. Wow. Eti nyame ben kwa no na no e bebre sa. Messiah Foundation, okay. Yeah. Edi asem Yeah. Obi chu kwashe nkom 2012. O se 11 ma Ronald Wayland. Hey.
revised date for the return of Jesus following the failure of his 2011 prediction. That's on Ukraine 2011. Okay, 2011. Me patch my min chair bin chen crofo wa. My brother, I mean your calculation bin chen. Papa kasa. I say yeah calculation me amount for bitie, but me kasa me a chen. Say Nyankopon boss ro boss ase. Oboy ye no. Free adibom fiti ase e besi no when su ire first 2000. Millennium. Okay. Free no my taking as a millennium. Yeah. Free no when su ire so be pem ya jin kwa mizia so second 2000. Okay. Ya jin kwa mizia buy. No so be second millennium. Second millennium. Free ya jin kwa mizia so eba first 2000 so na so be third one. And crofo hye nkom wo. Okay. So first 2000 mampa. I said no a man for science I could science calculation at all. Wow, event repeating ho. Yeah. It told me said 2000 no something will happen. Say BBC and okre 2000 BBC. Yeah. It a man for first teaching you know. Okay. And no media calculation because our calendar nim. Okay. A womb. Opa me calculation bi a choose see ah. Me nya calculation. Obi we me nya calculation. Why alert? Our calendar nim. Opa mama 2000 calendar. Okay. Mam 2000 calendar. Mam 2000 calendar. But me child to calculate it. Mam 2000 calendar. Mam 2000 calendar. Okay. Na me child dey 2000 calendar. Obon say o hwe opa fa phone 2000 calendar o check here. Obon say first no at the Saturday. Yes. And ya mark on square no. This calendar way e repeating no. I repeat it. Yeah. Yeah. Repeating 11 years, repeating 28 years, repeating 6 years. Wow. Hallelujah. Amen. Bible nkasa. So what's on temasia 2000 no the same color no bi anhwe January no. Yes. First near Saturday. Your calculation near ade bi wa. E be repeating 2011. Ya ade bi wa. Mam 2011 calendar. Okay. Tira kwa be share 2011 kom no. Why your 2011 calendar mpacha Saturday in your first. Very good. If e brawachi na me nche wade bi wa me be che unyansi ade bi wa me se o musi nyansa ni ntie mo bi nya calculation fa mi ti mo calendar we repeat ma me nche o eye ade a repeat ekita event asore na manie wom but enya wie ya Dabi o pa ko fa 1983 calendar na check ma me 83 calendar ma me 83 calendar ma me 1983 calendar event obi ani se Ghana BBC 1983 ma me 83 calendar bi mu che but the same calendar they repeat it. I don't know for you want to predict it. Yeah. I want to come. Yes. Okay, send me tell dia. I'm 2000 calendar. Okay. 2000 calendar no. Na me tell dia bi. Sa calendar we repeat 1994. Enwa. Repeat 1994. Yes. 1994. Now be catch us 1994 calendar no use. And you secret bia. Me patch me 2028 calendar. Yes. The same calendar. Dia nyama ya no. Any 2020 dey nya ma ya no. Enwa na so Saturday nya first. Enwa. Mo fama sam so. Batu nchan na me mra. Basa ja dia wo chan. Me nim se mama mo. Obi anu aye dia me yi. Dabi. E ja to wa wie yi. Amanfo awia. Hallelujah. Amen. Oba dia fantasy amen. Amen. E di wo be wie nipa. E di ma chirawo. Ti hwenu ndi sibu nkofo. Mami ai. Oche. Mami ai. Odada. Obi su dia be 2026. 2026. What? The Bible ni kasa mo adwenya sharp. Yes. And the Nyankopon ma warning say you're very careful. Yes. Now church for na nyen an yes. Jude 1:4. Jude 1:4. What's it? What's it then? Na enipa bi awiawa mu abam. Wo friti ato mo sema to. Okay. Wo friti ato mo sema to. Wo friti ai. Ato mo sema to. Wo sema to. Ama tamu yi. Wọ́n sẹ́ wàtí àtúrọ̀ mo sema to. Etu we ba no beka. Anye dwuma pẹ. No ma yira o system no. Wo ya mumu ya fo. Me o say me say me ye calculation che. Wa ma che wa de. Tu be. Ye wa di mo bo. Ye. Hey. Bible nkasa. Wo ya mumu ya fo. Wa danu Nyankopon dum wo hwie. Dani Nyankopon dum na wo hwie kwa wi Nyankopon ya we ma. Wo pa o tu fo kro ne ready Kristo no. Ai so sum ya we so boa. Boa. O wi ya wasam. Ade awini ya we ma. Messi. Who catch church member? Satemu de batimo nya dwuma. Asem de metiana on be ya this one. My brother, asem bi kwa matikwa san ye mahi, ehye mabufuo kra say tete wo de yem ko say Hebrew ye ka Hebrew ye twi. Ha ei. Wa no. Wo be Hebrew fi. Hebrew ni ne chro enwoma no.
Bible near the Hebrew Kasano. I'm of a number of a kind and a troy. Maybe something is wrong somewhere. Something is wrong somewhere. And yet, you know, only makes translate mine. Only she, Yana translate my Macasa, because I'm a second beam. I throw Charlie. Some Martin Luther King, or your whiny, only translate a troll King James, ma'am. Munimo, you better cast a young point, best friend. Cast a young poor Pio Becca, Yanka Casa, that will be Pio Becca. You throw Charlie. And you are singing now your muscle. Then you go for Beppia, Yanka so Becca. Oh, that's a fool. How does your son? Ununieba, Ununieba. Ununieba. Jai, Pavitra. Pavitra, Magibachi, cry. As I go to that. Amen. Here. Amen. Amen. Well, boom, our carcass and one mothers who are catching you with the catcher. Hebrew Casa. If I tell you, see, Brucasa, you tree. Not people go. Oh, something is wrong somewhere. Oh, a dang. No. Romans chapter 3:4. Romans chapter 3. Verse number 4. Yet to about the assembly. Also, there be I deal with the Mintias. When you could pony on the quaff for, Mumma Yanko pony on the quaff for what? No nipper or trophy, didn't pano a trophy and Yanko pony on the kai. Oh, be a what be or yes, call a beard and say Hebrew. If you are making Aramic, you been Hebrew, you have said Greek, you been Arabic. My brother. Mammy found Hebrew alphabet in show. Okay. Hebrew alphabet. Any Hebrew, any, and I'm the two. Say any tree, no. And one tree, any tree for Moncayo. Hey, the Hebrew can't be a candy. You Hebrew Bible. Oh, no. Papa, you been call you, baby. I got some cranny. You been call ye. Crofaba, we go for some in your dean. Messi be dino wako bani wapru wako sabi wakwanya beta. Ano dear. Why they? I am a can back. And one no. He brought up the media go on. But your mother tree alphabet is Umlaniere. I'm tree alphabet. Any Abede. Any I live there, Papa. Debbie. And your pet. Hey! Debbie. Papa, you been call you, baby. Massa, son, what? Debbie, and Tronche penny. Okay, one name one now. Oh, sorry. The Hebrew in the troll and woman. Bible near the Hebrew Casano. I'm of a number of a kind and the troll. Pause. You won't see how Jan Eddie or see Hebrew and never a kind. And he has some money. Near the troll. Anything or no, a radini the rain. And when I am hey, in Pacho, you read what translate Hebrew. Brofo from where the back, Chimayan. You didn't say Johanna. Yeah, Crystalla. Yeah, you want Gottlieb Crystalla from November 19, 1827 to December 16, 1895. Was a German missionary and philologist with the Basel mission who made Twi the most important African literary language in what is now Ghana. With the help of two African colleagues, he translated the Bible into Twi. Oh, come on, man. Come on. Aden. Tito chapter 110. Tito 1. Verse 10. Every say there. Who asenkafo? Where you from? Who asenkafo? Who asenkafo? Yansen. Where from the who asenkafo? Any nada suwiyefo. Where you nada suwiyefo? Omu piaba. Sankofo yaba. Ni titi wono free titi for mu. Sankofo we abegura yemu ha. Esesi etuoma no. Nyankopon sesi etua sankofo ya no. Wona eni wonfa suonti. Wa church de yense. Wasema okay. Ede dani efie mu butuo. Dani efie butu opa koyisa koka Hebrew koka Twi sisi a.
they ya teaching say ye is a for ba petu abibi mamu a na nature say sabi mpleduasa na say Hebrew ye twi opa ko bisa one scholars no mun che be akankasa no efri no kasa am ka be below bet pa ani asem ni are wansum oh come on na ya ka we tena obo wonsa we Bible say ni me dia me man for lack of knowledge people perish bowing some idea working say Yakupon ba obebom obekasa obekatwi Manu wa yakasa oni hwan na wo Yakupon so be say wiase a odi kasasie na eba Yakupon so be say wiase odi kasasie odi kasasie na eba aba Tito 1:16 Tito 1 verse 16 wakase sankofo we preach kase woni mo Nyankopon nanso wodu onyuma pa no omudu onyuma ene omunsem bi omka no yihu sa nyo omunim no why was so dancing why just woni no mumfu onsuma no wapa Nyankopon yawe wo yinipa mu yankofo bi a wo chiri mo omuchi no kure asodefo ya asodefo ma won frame nyuma pa bia bia no abeto mitimi ay support Ghana no amunya misuma kwantu abrabo no mbo no on bibia no support nipa on bibia nyi nipa nkwa bibia no ade support o man no da bia very bad bibia no amu ya me kase bia omu show bibi so mu ye bibi dia support o man no enye se bia mbetra be wa me Methodist first school first school Anglican first school o man na nya so mfaso Ezie for school. Yeah. Living hour for your school. Yes. O mine nya so mfa so. Wo mu sibi no bia kobi. Etu wo o si nkofo we nya ade nkofo bia o mine nya o so dai mfa so. Won fra manyuma pa biara. O mo fra manyuma pa bia o mine da bi. Do bi ye nya ye nyama di o ye ne. Eba wakato odi mo Nyankopon kaso mu nim Nyankopon na eto odi onyuma pa no mu do mu nyuma epa no wo ye nipa o mu ye nkrofobia wo chiri wom o mu chiri no kra se obedi no kra chi o ya sodefo asode ma won frame nyuma pa biara ka chiri we yema o si Hebrew we dey em say o kan wonem 2 Timothy 3 verse 8 echiro mu chiri ne kra sankrofo chechum ne kra se de ya ne nyamre chi ne kra se ne ya ne ene nyamre ene Moses diesie no sa na wani mu ne kra diesie sa na nkrofo we mu so ne kra ye dan diesie we ni pa mo dwere sai on fra wo gidie fam and also 2020 30 minutes tie Bible verse 9 tie Bible na so ko ni bi biara ka sakre sikra no man ka mu wo gidie be de ni page ni o se atemu da 2028 na mu gidie be dan be de ni page ni me na mtro Bible me printing press dabi o se ama ya nkofo bi ahye double ama o se wrong calculation yes no what was that on the side of wager do abepa ba no asan wachi udo ba ti obehu Mesi atebu da beba o but date chapter 3:5 okay what's it ready what's it omu share agin kwa mezi obetu akosoro mu say ready bremu na obesane dia hine no ama Israel na beba wiase and o catch one say o dia wiase awie meba na dia hine na bre o catch one say ya agin kwa mezi ya enye mo asam ti o so for we do say ya asam o so for podi yes ya agin kwa mezi ya the second time on bisa no o se enyam wasam say mo bre na watwi meba ana me be che ne eja no asato ho eja na sha den ato eja na sato ho ozo biara nim eti obisa o bisa question o se den enyam wasam say mo hunu bre ana fo we di o se asam eja na kasa sato ho onu ani tumi mu oso onu eja na sato ni tumi mu enye yasam wo dia kwaka sam no hey no wo dia wa kwa asama mu kekeke yi se nyansa wo mu kan kira me ebi nim bibi nkoyi o baby Hebrew ye twi like be dey minimum po and the best Spanish pair kasa wa be pie Ghana ndi
China uye chini nti tu kwa ye sabi uye zamna mania nti abeka dia uken wo be kan ni nti u kremu chini say chini na ye Hebrew language hey na ni nko first step first we nkasa do mka me pese me komi me ma history about da bi I am can send ya mun kan wi se baby am kan so na we chi because intellectuals are all around easy kan washia te me wa wonu munko da bi na go ti wonu ajiwe yadi ajiwe yadi eti utis oni nchechre eti oni ade bia be member bi ati de bi oka nsehunu yes nsehunu so omani tu fa manya ko ya wa Hebrew echi Is a Hebrew no mechanic Casabang. Arabic is a Casabang. Hey! Oh, no. Oh, if you had no debate, no. If you know, it was and throw away, no. Bible so I ban you, yes, and trolling it some way, and I'm going to a year. Revelation 11 no. Me see me chana bi ni mo. Me kind of raw na am so what we dancing. Okay. Yeah. Revelation 11:3. Verse 3. What member adansefo banu. Me pa choy. Oba de so ma adansefo bienu. Afefe yintuma. Be frefra ayintuma. Abeka adiyensam. Abeka adiyensam 1. Ena apem anu adusia. Ena apem anu adusia 1260 days, which is 3.5 years. Yes. Munko bisa odansefo say when you how many years? Why you overstay? What twem kra a high ni de. Why you overstay? Why you overstay? So want you overstay na sia yanko adansefo no. And they say wo kremu so adansefo no. Unkwa na wo. Mi bebo ba akwa kire. We pacho. Muntie ono yankan na mimi ono anu masemo. Okay. Yeni ngundua mienu. Oso mu ye engudua dan. Mienu. Eni kele dua mienu. Nka esa German kan ye dua mienu. Ejeja asase wura nanim. Ejeja asase wura nanim. Na so obi pese ho ma. Obi pese otipacho ye nyina he. Ne ye mo ono so ni audio. Okay. Me do Yakobon etumi ni na ho de ne ho kronkron ani gina ha kasa. Na himie ekura me. Ishaka giso di da. Amen. Odi enyansa. Eni nyame soma be kan ne de wakasa wie omunkoda. Omunyina ne da ho ntwen me. Me time dispensation ne media. So just me ne ne o ka me ho no. Ya dance for burn. Ishaka giso di da. Yenyina. Owen. My brother and some will be in this evils baby. Atrocity. So on need your canon. On your canon Owen. Huh? Yehuno. Owen. Wakabuzu. Are they 2 in 1? Owen. Are they? Huh? Now what you are? Huh? Bible so be so what kremu quotation we and then remember sneak right now and apostle Kwajman and chechemu ni hallelujah. Amen. Oba de manti asia. Amen. Me see be kind of run now. Because be more than the one na be a trophy oba de. Bible no na me de be church. Bible na church no ho ase. What? It is also in dancing. The Bible so be 3.5 years. What aburu mfie miensa. Aburu mfie 9. YouTube page will be a friend saying 2020 now will be a YouTube page 2019 to almost 5 years ni. Yeah. It was dance the first way 3.5 years. That's the Bible so that say opa me bo atoaso nyenko. Weni ngudua mienu. Oso we mu ni ngudua mienu. Eni kele dua mienu. Bible ankasa ba ko baba na ba ko no me ba ko no wan. Ojeja asase wura nanim. Oso wo me jeja asase wura nanim. Obi pese ho ma. Obi pese ho ma. Oje fromanum. Me pa cha oso oje fromanum. Ebe me no matamfo. Ebe me no matamfo. Na so obi pese ho ma. Abeka wasam be de wo ni wodi ka ponche me. Na Bible kwa ka Joshua dance for baba ponche obi. Abeka obi asa. Ha? Ah, we are dancing and ka be hu adwuma na me yen. Ka be tiase. Ka be hu adwuma na me yen. Ha? Yeah. About the way Amen. What did they make an answer? Bible say, so be person home. Get on me. O Jeff Romanum. I don't know my time for who didn't know. And I had the bosom. Them abron some, Yama some, and I had the back quite so that young crop for. Who run nipa keke. About the mantis. I mean, who did you about was not so be person home. Not so person home. It just so come, Sarah.
no be kum nipa minim nipa wa kum on de yeni mo tumi wo se we bo mo tumi so mo to osuru so mo to suru na osu anto adiye nanim o ma diye na 3.5 years ni nsu nya den ento o ma diye nanim wo so aba wa konfinhia nan e konfinhia nu nsu to na eto mi na mi be preach nsu to e na nse bi yiru members a o mu nsu nsu afom nya ma so 2020 tatem de baba na tatem de baba na se nsu afom nya musu musu enya mo nya ma so na ate no da ba fam he oba de amfani se nka wo nsu so to mi o se obu wo nsu so nti wo se wo akasa to bi na ready o wo nsu so to mi ma di ye nanim so mo ne dani moja so me nsu adani moja wo do ho de biara wo pe de biara wo pe on de 3 na mo pa 3 na verse 3 na ne hia wo wo de verse 3 akaka na mo kan adan tete nyo wo tete adan fo nyuma verse number 7 na to wie wa dance die na adan fo no wie o ma ba ha ni pa wie nu o mu wie o ma dance die nu abo firi aburu nu mu no abo nu ofiri aburu nu mu no obetu am so sa wadi osu kunim na wadi onsu ku wo de wo sesi se obi kaseti ape kase abo no unity wa sorry eti wo ka je se ye ka wona be sore tie urade woni ka kase seta woni chechire o wia ya wasa so atwese tie babo ye bo ya urade den asenu prophecy na entrofoni musieko prophecy ayina e wase chere kind of run am because what claim say ye nipa ye wo na enkrofoni musieko ne kasa hodo ne aman mu bi ebe hwe o mafunu ebe hwe san krofo we funu enansa ne fa oba de ye wo hu ye mobo amen so my brother ura gane run for your life contentem kra huh to baba brani serious baba brani wo mu abrabo no kra enko yie what's up we still time wo tie me na me si atem da baba bat bobra so mu nyankopon no na for yeso ni di bobra na so mu nyankopon ye wadwuma wo ye wadwuma no oba na wo ye nyamsum ni dada wo so oba ade dada so ji se bia wo nam ye no kra kwanko ade a ade na wo so atem da na e ba man de boyefu yes enti wo a wo sakra wo na nyankopon ya wasi ye nko preaching kire wo so mu na ni wo machi anhwe oba ade ya we yes na dana meto mu mpofrim o me ye woni bebre edi na mu kire yi ha se ba akukura audio ba akukura do si ba akuna be wura ni mu to ye 2 in 1 ye ba ko hwa onu ye 2 in 1 ye 2 in 1 edi asem kura ni akuna be wura edi be kura ni na no bi o tibi se Hebrew ye twi de amani wa bi huba o Hebrew ye twi na sisala be den oba dia we hu mamobo amen o man ti asiemla wo mi adwi ni etu kan Jude na okay 1:8 1 verse 8 yentu obo dia asem na say ya kire me o nkrofo aba what ti to me die no atua o ti to me die no atua o ye mankrofo kaseti oba de bo se be duo bibi ensi na historic kese abede kan mo nyamfo no nsem money na manfo start kaseti oba de ebe ma wona si nyankopɔ bi eni okra bi ese nya power ade na mo yesa Jude 1:16 when we are nyinfo omo ye nyinfo awinafo omo ye dan awinafo aba wo de wona wakono chi di wan kasa enipi omo tene omo sun wananuka akokosam manuka dan akonkosam infaswonti ene o defe nipa na temu de ba ne mo so akwaji baabi ebe ye project ehwo na minti ase no ehwo ana temu da ho no meda oba dia we hu ye mobo amen Ganda onyankopɔ ya we hirae yasefo ye nje ene ye teach na manfo ya be pekia na fe fe de ya ji yankasa kra ye nsam fe de ji nsam kra fe de Hebrew ye twi ende se Hebrew ye twi ya ye se din bia wo Bible ni man shi Hebrew bia ye Hebrew tu be kan sai be kan sai idin bia wo Bible ni mu a ene ya tro na se Hebrew no awon kasa no apie Bible na ya translate no if I just be a question
Nuntra mai binu suki kandi bi na Yesu ye fenu Kofi Hini wan ma papa bi ze Ghana na Yesu ni e won no do man kro fenu Kofi Hini oh bon ya mama why oh man one day me teach about the adwere nya fita nyina na e papa kwa Yesu ye wo no Sunday na wo hwehwe na busua wo baba behu na busua ewo akwamu a omufri doma Yesu menam come Jesus Christ yes only Jesus Christ you need to be a friend of Jesus na need say or the Kwesi Hini that is the right name Kwesi Hini Jesus me na say be hype pictures so I do videos well be more bia na ni ma but over say there obi abati ke do so chire papa peri toto pa kawe yo ebi adu no papa edu echi bi ase edu echi o si yes ye first ye Kwesi Hini me kan wo platform yi so oji metinye kwa oji ne kwa Yesu ye wo no Sunday na wo hwehwe na busua wo baba behu na busua ewo akwamu a omufri doma Yesu menam come Jesus Christ yes only Jesus Christ you need to be a friend of Jesus na need say or the Kwesi Hini that is the right name Kwesi Hini Jesus 2 Timothy chapter 3 verse 5 2 Timothy chapter 3 verse 5 wakekale o manim kire nyam sompa ya mo ensema domafo yes Christopher domani ofia kwabuna Kwesi Hini na minim cha ko tufia ba ko boda seni we eni bona seni we wakekale o manim kire mo we enti o mo why thank you for panimumwa omebora seni wo kintambo pe Omo yesa seni mo kintambo bisamu acheche foto fo aba o mi kokko ma chebre ka ba got ye kwa ba The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open Sama Shekot. Tifyan will be emphasis. And I know 9. I give you for 9. Oh no, when we went, Yamia Quenua. The woman. Ando kwese mo Isola do sudie Ensu Aji trosem kwa Naosem ne betini ama yati Yami asipa Nyamiya kwainwa ewom pase isola dosupa ensu ekinye bieni mo ampa ensu agidifo Yo krom su koma yehuda akane no na yenimu ono patada ya shishe krone chiwati akane no na yenimu ono so ni sebe na busama so chimishe ensuele wajenga brini ko bika wenina she akane no na yenimu ono
to be Kwana Kosaga, what were we? Wati, Abrana Duaminia, Abrana so didn't Ayadi Sonia for Pony Joseph Sia, Edibe Yamia Jumano, Obisia, sorry, ya sorry, Wati, Oka Wapua, and ya sorry, Biana, ya sorry, didn't Naga say, also watch your friend in Munusu, a friend as a woman. Lord, dear, too, when him say, while we are in a bra, we are crying, you monsoona, Yaria, Contribia, many parents inside, Blabedia, quite trained, you mother for ye, Yami me, Muna money, I fed ya, quite Muna dosso, and then I does me, I trust someone in Contom Ponqua, Nami Mania Diempo. Sorry, ya sorry, Anka. Anko confora so them kwa Jimmy so menfri o so fu obi ho. E ko wie chenye gracia. To baby Asante Enterprise, Brother Benjamin Asante. Oso tinu Sunday radio kano. Odiye ni bretu nyumenche Pasunti, Sonia me frewa na se wankasa frewu osofwa. Ai wunyu manwa na bachire. Hwe na se wunyu manfanya miya kwanswa. Echese saka wasofu woni wa na bepua da sameni na kwa. Ai she tonton poni krono na beboni pamba. Echese ogwa sofu jumana ni mwasi. Wama jumana nyani mwenyam Wama nyami meni Maguwasi wabunsameni Loza kausafwa Ya ubedi yeni Ya ubeshenti Eni yasi yeni mwenyam Uyafuti na utimikano krene Wacha safu meni nase Nyamisungi enwani akume Intadia wabebia Amen. Yedo ba diasi. Amen. But your topic in the down. A church for to for ba ti ye. Ye simple. What now? Pastor your man church. Yes. Now what me dia bobra. What tema bobra. Te wo bobra no eto ne na nyame so ya sumi owuo ba nti no se atemu nti se owuo. Do say how many people will pray when we tell them what? No, who confess spiritual tribunal. There's a what him who share what him wo. Young we and Uncle Mobra. At ye be said, you won't say a black man or boy or won't be fan. So for teaching young Poya when ma. So, Baba did Satem Dabano, and maybe in Sakana Drew. Debia. But man in church, Bible near Banner Hosso. Yes. We fear bravo funum. Crema. Because I say a fire and said you a baby a person who foiling a baba. Okay, the book of Matthew, chapter 25:13. Matthew 25, verse number 13. Into your body, yes. 13 can say, Auntie, Moon, was young Namunim Dako, Anna Donko, Yenim Dako. Yenim Dako, another Donko. Yes. Ko Yenim Bamak. Okay, Mark 13. Mark 13. Verse number 32. Mark 13:32. Was not a done a don dear? Was it a da? Any a don no yo a da ni a don dear. Obinim him above all what's so nim what's soon put him or banusu nim J a jalo Mucha ye at the Bible said Minumi and Yan very careful ye Namun na yan Namun paye paye Namunim edakon na yenim dako any ebre edro any bra ebedu Papa can say me this year eda any donko na say eda no ko na edon no nko. Yes, yes obi an 2028 on try edon no time no to me
ɛna maka no me say ɛyɛ biblical event repeat enti boss bi bɛsi na ayɛ we ɛna mo amanfo fa no de yɛ prediction to make calculation no masa you very careful 20 now nyama dey ni bi third world war ho nyama na prepare say ebeba o enya no so si enya tabu da o catch your plane say na we hu dia what wiase talk about so miansa enam kwa mu ba no kwa po ye nkɔhye edi etu ho eno kra no eye ho frama bɔ e che say ebetimi a danger no to was a event ni bi pepepe na si Oba de manti asem na amen munima da ko ebrede do enim da ko atemu da nkasa besi ɛtso ni pa wotu kwan ɛtisi oni pa wotu kwan wagye ne fie wa ma ne nko atumi wa mo nyina dwuma baako wahyɛ ɛpran yɛ fo so onwen obia so obi anyan enti mo nwen enti wo yɛ adwuma ho yɛ ne yɛ tie quotation no mo nwen adwuma obi adwuma nti obi ayɛ adwuma na fa nyan na munim da ko a nim da ko a efewura de baba abrabo kronkron ta na bi mba yɛ ɛna wiase yɛ man krofo kotom jiwas gui and no ma started Bob Ready. I started Sasa. Asasa etwa you time. Ati o money so. Yes baba next week. Yes baba next month. Yes baba 3 years no. Asan ko bi abrabo. Asan ko bi da so. No opportunity say pounds wa. No. Tinene wa do me no nkwaje da no. Fa dwen se sabo bra no. Yes. Mo wen. The Bible say na fa wen. Munim da ko efiri na ba obi anim anaje fa enso mu tie 4 years mo we obeka obi ka tie do obi ka Yes, akase akaka kra 4 years ma 4 years ma Yes, akase akaka kra 4 years ma 4 years ma Yes, akase akaka kra 4 years ma 4 years ma Yes, akase akaka kra 4 years ma 4 years ma Yes, I do always trust remember saying munya to the bia microphone yes munya onipa bi ebewu anu ojimi no dear Tro sem tro your tron nyansa bi anim oba de man ti asem na amen person obedi punch like remember because me share we ma yes sad it na me attack ti ono so nanu asam so mo tie no yawe ni no o tro cheche ni esu nyansa ne we odi na chibia okojem me ka chiro obi a twam me beso ote obi a wo yisu edi yawe okay no odi say eso yawe ne so rade okojem na chidifo yina e be hyewo mo atemuda me na me ka chiro yedi what say o say yawe ene erade ewa edi erade no eye twi mi wa di yawe ne yakasa ben me se mo ncha de bi wa o mo nche de ma bi so wa o nipa kwa say de be odo be ka say yawe ene awurade no nyini say awurade no ani yawe no e bisa question se say yansa kwoti ono anso ni ma sem biom o say hebrew no yanko hebrew no e twi kasa hebrew ne chro enwoma no Bible ne the Hebrew kasa no amo ve na mo fe na kan no ene chro ye ti won ti a janye o kaka kire ye no okay mate akan no ene ye Hebrew language no okay eti ya wani ye language ben ni asemisa on contradiction one up amano what's as in pentie nyansa o si etie nkwasi asemba oba de manti asemba amen wow o se mi pacho sambo bo livia we de bium ni no yawe ni no o tro cheche ni no esu nyansa ne we odi na chibia okojem
me catch you obia twam me be so ote obia wo yisu edi yawe okay no deny say eso yawe no so rade okojem na chidifo nyina be hye wo atemuda me na me catch you yedi oka group na ebe so dey tie awurade na ho wo susuru ni wo kan mo obi oyisu yawe e very serious yes you say awurade na Hebrew language very good yawe ni kasa be be ya no me say obi kura odwame kura keke kura tisase be kura na and obi hu say sabe akoya small Kenyan sani yawe e kasa be okay we dey yampa say enye Hebrew language he for na catch now ana babu na da mufu say jama babu wo chi we ni acho would be here trauma mbe translate ma na si chi o si Hebrew no eye twi e ba cho bo audio no bi na men cho do o translate eye twi babu mai enye twi no obro ni be translate oni hwe ye na ye di Hebrew ni ne chro enwoma no Bible ne di Hebrew kasa no a mo be na mo fe na kan no ene chro ye ti won ti a jane o kaka kire ye no me chira eti enye twi no obro ni be translate mai oni hwe ye na translate ma o makasa kasa me sa ka biem I throw challenge some Martin Luther King or ye whiny on translate a true King James Mam. Munimu, ye better cassa and yago point be free. Cassa and yago poor Pio Becca, Yanka Cassa, that will be Pio Becca. Now your muscle. Then yago poor Beppia, Yanka Cassa Becca. Oh, dance for. How does your trans? Unimieba. Unimuni eba. Jai, ka bitina. Ka bitina, embaji ba chi yakura. Eja ka bisori da. Amen. Hia. Amen. Amen. Wo bomu e wa kaka se won ma ati wo katwi nyago bo be katwa. Original. Biblikasa. Biblikasa. Yakobo bomu ochi. Below bet. You read the book of Psalms, Psalm 50, verse 3. Verse 3. Yenyakupo beba. Onyekum. O jedi ni musiade. And I saw me catch you. And you will catch you as a kid for Uganda. Nampacho Yankupo catch you, Crana. I'm not me preach you. I'm a Sayadi. Only one wedding concern common. And the Chinese for Tiati. Isa bankasaka omutiate basa ediese so bia bomode osu atwi o dia ye die so bia bomode osu atwi so bia bomode osu atwi ba because je Nyankopon ba twi no obeka and as Nyankopon ne ebesi nkonya o First Timothy chapter 3 verse 13. That's what my meeting. 2 Timothy 3:13. Okay. 3:13. 2 Timothy 3 verse 13. Asa, what? What's it? Ne nipa boni esisifo. Where you from nipa boni den? Esisifo. Nipa boni esisifo. Obeku ani mo bonim. Omo ko mo ni ombo. Ade na omo ye ne boni so obi akukudro. Inada no dada. Omo dada. Book of Isaiah chapter 1:5. Usumunjie. Isaiah 1. Isaiah 1:5. Verse number 5. Nobody, the whole church now. Timuni nyina yare. Yare. Akuma muni nyina wojo. Muni nyina wojo ntini asemfu bia na nipa na je adi. Yango bo sanya ba bejira my brother. My brother, who can the book? Who can the book of Matthew chapter 24 verse 27? Okay. Matthew 24. Verse 27. What's your name? Yento about the asam. Who can also na said yenam. Said yenam. Enam. Said yenam. A pie prayer. National quarter. Sano ni baba subaya. Ebeye. Ha. Obekasa. Verse 29.
29. Verse 29. And no. Oh no. Me preach at him that. Why you be nim de nipa. Oba dia we hu yemabo. Na mo ya panyi mu so ya onu so betra ekeka say Yesu ya oba na yes ade obeka say menopause na ye no. See me tie kwa oje ne kwa. Yesu na wo me kan wo platform yi so. Oji me tie kwa oje ne kwa. Yesu ye wo no Sunday na wo hwehwe na busua a obeba behu na busua ewo akwamu a omufri doma. Jesus. Jesus Christ. Yes. Only Jesus Christ. You need to be a friend of Jesus. Na need say. Or the Kwesihene. That is the right name. Kwesihene. Jesus. Me can wo platform yi so. Oji metie kura oje ne kwa. Yesu ye wo no Sunday na wo hwehwe na busua a obeba behu na busua ewo akwamu a omufri doma. Jesus. Jesus Christ. Yes. Only Jesus Christ. You need to be a friend of Jesus. Na need say. Or the Kwesihene. That is the right name. Kwesihene. Jesus. John chapter 2:26. First John chapter 2 verse 26. Verse 26. Na sa won ti ase asem nyina ni o. De me tira brabu yi. Ya me ka che wiase nyina ni. E fa mo dada mo no. Dada mo tira me ti yi. Verse atemu de ba 2026. Ba ko fa we to mama. Okay. What to mama back. Ni enko. Aba sankofo yi kasa yi we. Ebi pie. Eti generation foforo apie yesu ekwasi hini awe pie no di ono so be catch bacho yan check say obi an shan kwabisa tem da baba we kwa ka na eri aba ka kemi na meyi o ka kria bi na maseche meyi ama. Okay, George Williams in August 9 or no so can say 1969 9th August. Or see, we as said, the founder of the Church of the Firstborn predicted the second coming of Christ would 1844. Yes. That's William Miller. Or no supie. Baby. The latest one I'm passing me year badges here. And 2012. 2011, 2012. Kai mama. Okay. Check it. 2011. Okay, that's Ronald Wayland. He revised the revised date for the return of Jesus following the failure of his 2011 prediction. That's of Feli 2011. Feli 2011. And on the bar 2012. And also two Feli, he said 2026 na papa. I want to 2026 ini. Can 2026 no? They are from the Messiah Foundation International. Yeah, almost this spiritual organization predicts that the world will end in 2026. Oh, come on. And I so the abeto say also 2028. Momo 2028 no be entie. Oh no. Never will be 2028 2026 na April say. 28 we asia ba na we sa. Ni o we asesa abri. 2028 we asia ba na we sa. Yes me mebie mani. America no me pen ya bie mani o we asesa abri. 2028 we asia ba na we. Asia pa na we ya. Oh, akaka kra 4 years more. 4 years more. Yes, it wake up 4 years more. Ba kurus baka 2 years more. Ti Nyankopon obo soro ba asase. De numa sam na mo ka na mo kama sam. Mo adwino mo kire. Babu na kan o. Ba cho yanka babu. Nyankopon say 2028 ni 2026 na temu da baba kura na de mu ye nti emma because Nyankopon ka say mu Romans 3:4 Romans 3 verse 4 was it you was there be that there be ma Onyankopon yo no kwafo Onyankopon be ye no kwafo say onu si da no on kan chaye no no ni pa bia na yotrofo ni pa okoyi da na ba no be dan be yotrofo automatic kwan bia so de mu ye because ba ko 2026 me ba ko so onu so ma 2034 yeah na ko so yi me ba ko so 21 need the word of God 21:36 and ba ko so 21:36 and nipo de mu nya no onu ebedo no wawu nti no o shele ni cases me de o my Ghana me mine na misu oh yes say emrante ne maba wa gya adwuma
On may have this after 2028. I'm on my Ghana. Very serious, papa. It is so my penny in Nessie from. Ade. Man penny because who nipa no kasano. Say me in kase maybe abaya samu medical preach back with that. Because obia when that was a boy bra. Ah, my way kwa ba akoyo man penny. December ya. Na say la wakakra audio bakum. I say last election yeah. Last election. Any bill. Did you ever know? Yeah, it's a Ghana. Say NDC for Mutiye na ex-president Mahama Winia 4 years. On person Okrafo dada. Obe NDBBA, obe Pongana. No, so obe Pongana. Say MPP so say Baumia Winia. Dr. Baumia so Winia 4 years. On so be Pongana. On so be Pongana. Enti motetio na mo hwa yen. Ana mo hela kwa kasa ase. Enti kopo we abrabom pom so mo manaba na ombeto. E mo to da. School kroma jai na bato oba anyem oso onko yingu na akwara no 4 years obeye den e wudi sem akwa wo ple nyakupo chi mo ja hwaguo to dancing na bible say obaba no ani dabi e dey asem kra dance bi e cobra oba dey vanessa nkawo amen bible na shen koma to yes 1 Corinthians 11:13 bible ngasa. Okay. 1 Corinthians. 2 Corinthians 11:13. Verse 13. Bible ngasa. Sani pay. Sani pa we. Waya asma for trofo. Omo ya asma for trofo. Eduefo na da fo. We mu na da fo. Wa dan won say Christ asma for. Omo ye Christ asma for kopent we si dia bonmu. Masa, kasa na me ngo. Eje won wa. Ye e ma ni nyo won. Satan ampo. Bu won bo fo. Ya no fo so be han bo fo. Eti se na asma fo. Eti se na asma fo. Wa dan treni asma fo. Asofo a treni asma fo. Ebo Yesu di enya de kese bia ebe wie wom se no nyumate ko 2028 no and because later no ebi ma hwehwe bi amfa no ompa nyansa kwan ene me mesi ko chia oba bi ene omfa nyansa kwan emo mo wudro no mo ye den omo no mo wuyi ebi ma ye bi no bi ni kuntam enye se nchachire Bible nyese enkwaje sam no bi ate o atemu de bento o mobra oja ware how audio sankrofo di be amame no anu odi o ti it's a say o man sorry because ikrofo man bi so bi piapia yi amo man no how be bre bachiri to bad you to can the Bible ashishan command o can the book of Acts chapter 9 Acts chapter 13 verses number 9 the Bible Acts 13 it book cassette by Jesus verse number 9 what man warning it bisa question tie what's not Saul our friend Paul ah on question me hunu san question bi kase one nada any musuo nyina ya uma obon samba trini nyina tamfo Uri nya awrade kwan atrino kontono ala konto awrade den ne konto awrade kwan no atrino enye gya wasam na o kan den nobody asem wo konto awrade kwan no have a share hwe me pa chaw ti awrade sada so masa se wo be twantro de baba awrade din de hwe eye nkofo bia be ye bi o ma ye sorry no mko kofo be ye bi ko ate kofo bia be ye bi ko nti topic ni se acheche atofo ba enti hwe yie papa wutie mi hwe yie maami a wutie mi hwe yie se galon fo ni we fo ni fa galon beji nsuo ni beji koso ni beji pada ko bo ni we mu de omo no atebu da ba mom se si ya be hadwene because omo ye business yes anya tebu de be 2028 na se be si a me ndabi o ado atebu da ne ba ma de boy fo na mo se o date na ni chokunkum na wo se yi a kire wo no eno na me attack yeah ani nsem bi nsem na wo kan ya attack message no because asem na apie wanum no Hebrew wo se eyetwi e ho de mi juwa me ntiase Hebrew kanenem woni so bru wa ko school pa ena Ghana so ye ba ye kasa na e awodo na twi woni ye film ba
Odi ko bisa won na won ye historians ni ko bisa won say if an epic twi kasa efri akan kasa efri inga brain ko me break down no ma break down no ati obade ya we hu ye mobo amen onyakopo ya we si fam a wo ya ngonani obo obra yi na odi nya asore papa tremo a simple ubefiri wa igbe mu akọ heaven yes we are dagati na bunya good in church tremo a ubefiri dagati body and fantasy am amen wo mi adwenem enti adwen no onyankopon say hwe no obi anwia wadwene to kan first Timothy 6 enti abrabona wo bon ye very vigilant mo wani na obi anjeun kwa influencer yes let odu ojeun kwa na unu do ade wo ye akwa do yakwa be wi echi na kutokuto let tabo se we waste time yanko 6:20 okay first Timothy chapter 6 but of verse 20 we are now second Timothy chapter 2:15 go Timothy hwede Paul to Timothy for say Timothy hwe de hye won sano dan hu free insem huhuo ma we ya brante wutemi atwo hu free de ba de insem huhuo insem hunu na ehun tie insem ehun tie de anye nkwa eninim dia obi wo bo pa friend sa achinije kwan so nyankopon na say enu na ebinim ayiche atira ho ebi ma ko fa sa abrabon ankoya ma omo abrabon aji omo nsam kindness quotation 2 Timothy 2 verse 15 was it Bomodin Ephesians chapter 4:14 okay Bomodin fa ho gina etu ya brante na wutie me afa ho gina se nyankopon nim se de ofata so dwumayoni a eni so fere ko ye dwumayoni a on fere no kwasam no pepepe no kwasam nante bobra na se huhu a hontie ni se huhu a atemu de ba 2028 you hu free hu de odo afu agya obi aton ni koko obi aton abe sa o hwese de obi adot wo agya afu no you hu free sanse hunu no ho wo be kọ woni wara wo musubom na sa ban be kọ woni mu de musubom na mo sa mayira say ceremony 2028 asa enduda sa da ni say kim ese abanko be wo so monitoring course ese monitoring course anyo be kum 31st ebesi ye be wura 2028 ate pani pa won fasoa aden balance ya we mfanti asem amen sa bre wo hwe me Ephesians 4 verse 14 ya naso anye motafoa pacho idiedan ya naso anye motafoa ya nkoso naso nye motafoa ti san kwala ncheche mfre bi na wo so ncheche mfre bia na obi dia beto no etwu di akoni aba dia so foni bi so a quotation bi ni niam bi na akọfa obi dia wa so no dabio sure na we baba mo so wan ati baba mo so wan see road body and body amen omi adwene amen ti men koso nya motafoa cheche fra ncheche mfre bia na wo so bibia twom bibia na chew na di odi akoni aba na di odi akoni aba be se ne wo brede to mu emrede ye tam brede na da obi to mrede enifra ena da na dem na da di so bi so ye dancing no dancing so ba so be ye 3.5 years why overstay dancing is why overstay watch it why overstay ni de why you overstay Ghana you there I say why ya ma Ghana you there to the sense why ya mo bia hu say wunya dancing we Ghana ni so go we dancing ni anka me kan che say a friend say Hebrew no and one akaro she was say wow Bible say wo nyuma and wa ba and be wo why ya me na edit nipa no Bible say tobo steady abehuno First Timothy 6 verse 3 inkotompo chire so bi church fufuro wa pray ready Yesu Kristo nsema ye wa pa ya jinkwa Yesu because en tro na mu any church di ko yam so pamu a ye wen church di masa ye preaching obi o ye amroba ye preaching obi a o ye wudini osu ye preaching mo wona tibbonim ne yam ahye no
sound of you know ya was ye matchini pen free gem ye hwim nkrofo na nyen se wo be preach abekasa atemu da no anam dem gira umpo atemu da ba 2020 eno ansaka nipa o one player ye ready to someone sam kana mon sakra madwin no any church de ko nyam so pamu a ni yara na ba kingdom na sam so no ba san sam bi na mo yusu kingdom no what ha so ni pana hwan sani pana kwan no wa hwan onimu hwe sani pa wa hran onimu hwe yare achinije ene ni kurutire ade ya wo kremu epe challenge won nsa bi anim wo de bo o si Hebrew language no ope challenge any challenger wo de bo Hebrew ni chro enwoma no Bible ni de Hebrew kasa no mo na mo fe na kan no ene chro ye ti won ti a janya okaka kire ye no me chira eti anya twi no obro ni be translate man oni hwe ye na translate ma o makasa kasa me sa ka biem I throw challenge some Martin Luther King o ye hwan ni on translate e throw King James mam munni mo hwe munni mo ye be hwe kasa Nyankopon de be frɛ yen kasa Nyankopon pia obeka ye hwe kasa da obepia obeka ni throw challenge e wiase nyina anyo maso da Nyankopon be pia ye hwe kasa obeka dance for Abrasia trans unim ni eba jai ka bitina emejiba chi ye kura e ja ka so lila amen amen wo bomu e wa kaka se wo ma ti wo katwi Nyankopon e beka Galatians 1:6 an investment by punchline so I say chrono pa Galatians chapter 1 verse number 6 verses what say ye na Paul say eye me won say eye tie eye me won say anyama we madie moto mo ntam aba efiri de wa from Kristo atom ho o tie babo no na mo kwa asempa foforo na mo tie sa asem nsem we na enye asempa foforo bia enye asem foforo bia o na mo eye nipa bi wo ho eye nipa bia wo ho omo we yim omo ha Ghana wo pese wo se Kristo asempa no sem we Nyankopon asempa no na se empo na o se me ma woni yen woni anabofo bi onu Paul no posa anabofo efiri soro ebeka asempa foforo bi kira mo de yaka no ho a nsem we bia onue se ni pa ko nya dai onue entidue dam so say ye kan no de yaka to wotete no sa na fe yaka bi sa na yegusu a yaka so bi beka asempa foforo bi kira mo brother e kan de magire onue Yesu koi and Ghana ba yi abai ni mumpo aseme na beso ka kire mi oba de ya we hu ye mobo amen won fanti ase mra amen won mi adwire ni amen na fe inipa se crowd na mpasa mo chi ene pese be twomba mafa dabio ana so Nyankopon se yankotwa kra na se be hwese be so ni pani a pase mo so ni pani na mo twa ntro dia ene na menye Kristo akwa se Kristo na soma mo ntro we me pa chaw ya me opa ko na ko bisa me pa chaw ko na ko bisa ko na ko Bible Society ko bisa om se Bible we Hebrew se kasabe why na translate ma twifo no ka before the answer before Bible na nkran wo Bible nkran Bible na aya mo kasa mo ntomo bo kakra nkran Bible ni so wansu me patcho fa we ni to so ni enhwe aya me pese me kotu ama me enhwe dio any 1827 asemo wow November 19 yeah 1827 to December 16 1895 Christala was a German missionary and philologist with the Basel mission who made Twi the most important literary language in what is now Ghana. With the help of two African colleagues,
He translated the Bible into Chi. They be dancing anyway. Yamma. Sabu bet me aframe. And to come on. About the ancient because would di a friend say, Kraman bon yachia. One yellow cotic, what could to Kusifuna? Papa. Yamma, the Kraman bon yacha be to Kusifuna. But ye be ye shape or mine. Amada. Compared my what? Papa. I tell me that I bought la cry Yajuma. Yes, of course. Yajuma, because Yajin Kwamizia crowd can't want some. Oh, my 1 year for Temo crowd. The book of Luke, chapter 26, verse 17 26. Luke 17, verse 26. Into your body, yes. Was it you? I can say, said you know one, said you know one, Sana be on now what did he? No one know me a day. What did he? What would me? Why are you no more? Why there could see down? No, I should see that no, I said that canon. I shall that can. It's really by. They say when you know. Says a lot in animal. A lot in what did he? Almost did he? One me. What Tony? What toy? Would I? What the 2 are dying? Now that lot free on the toy. Lot to free on the toy. I know the only soft free no toy. Best say when you know. Sarah be down. Lipa be when yay! Did not know about Brapa? Onanian, yay! What does you credit to Francis say? I know the apostle you come on 0. That one when your man commission 055. I tell you that, my brother, my dear sister, you are very careful. I believe in about nothing. I'm sure Nante about China. Why are ready? About Anahimachi. Why are ready? Omo tiati de munyagra na emfa nyansa bia mem we when ye ka Bible ne address ye kire ya ma quote from the Bible wo trati nyansa bia nim ati ana me okwadma me wu na enyo na ku mi I'm telling you I'm preaching conviction aduasan wotwe Obi preaching just 3 years no we. Obi preaching 5 years no we. Tie bi wa. Ti munya sant ana nyo David ya we taso afra mi amawie medma me ko. Ana mi dia mabaye. E wo bade ya wogirim. Ti bu fa owo sam nto ncha ne anwene ya won. Ya ndili issue na e ka no. Na sa trete ya won dia ma se jai. Jai kura na mi nyahu fo ba kokura. Me catch your plane. E babo. Mi nyahu fo ba kokura. Aha. Koteshi base si abekas mediatem kabeka just mo amkwa siade enwa ba na mucha ati hello 05595 babubuado no odi asam na down to ho say bam na ehumi down ti sabu bet me afre twim komo oba dia we shine no mie nhira pro mfama ne ma Jude chapter 1 e ma babu ngasa ne enko abo ngasa enko Jude 1, verse number 4 no 4. Into about the asem. Was na nipa bia wiya ho abam no kra bia adu no di nipa bia wiya ho abam wo fititi oba di adwuma wo fititi atre wo ho asem be wa ato me pacho me fa ko yi hello pacho di bia gasa free wadawro. Hello papa. Yes please Pacho, good evening. Me you so kwaji sama ba fie me pacho your family zero me free dance man ichi dance man fo nyina Obadi ya winsa opa numere amen ene onsampa wo dia breye apano ohun nipa dodo ohun nipa pa to obadi ya winsa opa nya numere onsampa wo dia breye na wo bie yeni na me die baba wo ya dia pa okasa minti o okasa ne kasa na se de sonia so numere obadi yeni pa bisa ono okasa ne kasa no ase de sonia so ade papa bi ni e kire tetem ko an gun nti anyumle ye so bade ya wose onhira opa ne se obie yeni amaya te obade ya wone nsema nyumle ya won kam nyira ho amen yo chro se kala na no we mi nsa mecheche back no bi atwam frau eno ano hello pacho di be ga safri pacho frame kwesi mi ka be fi class painters mi dio daddy pacho shalom ya wa shalom Adimbajo, na me ko waso ndi bi bai.
Misai Egaya and a baby by Massa Sabe, Tina Baby, Massa Bedin, Nema, Sambia, Adian Fatamata Bedi by Zaba and Baba, Mihunia, me, Betuana, Misusa, no, Missa. I sorry. The book of Jeremiah. Why we are here? Oh, sorry. Why? Achiazu Mui. Indeed. Who was Pinterest branch? Sanko back. Why? Simple. Why we are here? The simple ness will be Daniel Bawe Chikeke. Yes. What we are here? Sorry, ness or a day. So the book of Jeremiah. Sorry, no, sorry. Simple. Why? Santu Gideon Amo because Bible no say on phobia new upon phobia na dwen sachira nti wo wadwen sachira no very important say one found ko and that's all ma hello pacho di me bia gaza free idio apostle na mi shiro wa ba o jira so ma o bi awo pa na we na we kan te se we die o tu futu pa na bi ni that's why I will be in the overtime on me. That's why I'm sure. One way overstay. Hello, Pacho, did you have hello? Yes, sir. Pacho, for me, Pastor, I'm Pastor Dansmo. With you. Pacho, so for now, Pacho, can in church. Mignon could be a question in the room, and they feel baby remember. Did you remember? On the soft funny thing like almost by a mechanic so a bit of the home could be the post attire of Moka the home running at it. And when they been saying they be like to see Pona mechanic and the macro school because of almost as well in the Bintino and Nicola Liverpool school near the one the macro girl school or like no you are the man and for you. School grant or say the school yeah new with the school never power the school you be say the man no more way no my job be at school no be SS for ni jai it's a movie obi person can ni papa man ko bie onye je ba ni hwa bie obi anya bi mo jai wasanya ja kro bi wanya ja boni bi asama ne be jai oi because I say 2028 asem 2028 atemu da ose eba ono ose amen because putting those very far away onye we bia ni ba bia ago onre nromo wanum hello bacho di baby aga safri papa we dey flame na na se because free Kenya ase and I say me to Wadaruma. Papa Yamisha, Amen. And you were future, no Casacha. Amen. Papa, two good penny. Papa, me, I got my doubtful. It was this Thomas somewhere. I say, if you have to cry, any better than in robot. Madame, Papa, so you be an uncle. I said, the cheap base in come or home would be for 40 years. On my leg. And we dance there now, Mali and the old about sex. But see, I see here. Yeah, we are calling baby. Hey, yeah. I don't want some granny. Oh, look at Papa, not I ask them all. Na driving lines we na friend say and say hey my brother basa hey and I make canoe you preaching na the oh nyina no be jina da come da Africa microphone e kranya sabe na wo trima hello pacho di be aga free yeah Papa shalom ya wa shalom opome obadi na na ka free body e chia body e fo nyina body fo nyina to papa amen papa na mi do body show say o me say because no my cost no the body say what do you know what you say no obi e ni wo so I tell you on zinyen na ya first year tena ke meya comment na so oh that so what you say atabu da de wakoma tu won ho a
boni a wutimo ane ya wepese ofuru boni ba so obi hye date ni de enya no kre enkufu bebre metimi amani pa be more than 300 da omo be hye bi a omo nyina de omo nim guase ekọ nanso no bible no san commission nyina be kire se omo hankrofo bi omo se nkrofo bi ani da so ama nkrofo bi from we ebe ye zero kra because abrabo no tifi mu nese oba na nya wado wantimi asa mpagya bi ma we yaba. Hello patroni me biaka free. Hello. Patroni me biaka free. Me mtayo mkafesa aguna kwanta. Ichi aguna kwanta fo nyina mitio. Abafe jojo. Abato unze. Ipebu one so bon sam bon pa. No ina jimi fo so di neki. Abato tawo ena mo di nya mema sa. Uju ground ya fe. Koto wa Japan ya bra. Ma koto. Atemu de ba. Abraham kwanta fo yeshu obaba. Obari aduma. Amen. Hey. Akoton wa Japan nyina ade ya atemu de ba. Ti later no wi a ama ukodan hwanka. Na ukodan so fo nika. Sabi no no ba sa no a edu wonu mo anya ebeka bia makwa no. Beka bia man because sabi pray. Ujini na yosa. Oima. Papa. Beto kache. Amen. Papa de ne okese pa. Amen. Papa na acheche po so po awoken. Ye sabe pa ya wotu ngutu ye ne se onu mo nsan. Papa wo po pa. Bo jina wa na se simulame ti chamu wala ni papa wo ye wonka. Papa na de tiene se kama ani na nam kente mu so mo. Omo no mu dia tretre fo na na edi omo chine. Papa omo itanye hango fo be di ani. Sani omo ti bi tene ni wura yi mu no. Ye ni se e bro petere. Sa mu ti mu pa mu ni se wo do heaven awie. Papa ne kasem ni si ta esumu ni mu no. No ma ni face ni papa. Say ya ba Passover meeting meeting mama mo emo me enye deliverance mama. Papa no ma ni face no spiritual and physical. Omo banyina say eno ma ntuma asome ne ntuma me to ye nyina wo mo benti. Efi ya meka me se ne fama wo because me de ho na tenem ma shatali ya ntino me krati. Me de ma omo me nim de omo de ba ye me. Omo se asome no mu dai e fi ente wo mo nyina. Mutual papa spiritual and physical no man is face no ba de domin na o ba me da so tin ko e de sinne and am da so tin ko ti papa o mo pa se ahanya bofo enti na wa soro o me so bi me bo mi din o ba de okay yen na o be yu ye makoma ko ti wo mumu o be chu so ye ti wo mumu 1 papa Oba di Israel, so we didn't let Papa say my. Amen. About that day in na. Amen. Yes, not a sunny a chance. Oba di Ebema would and some day Papa na my near me and crack. Now come over here for the free and what did I put with Papa Oba di Israel. Oh, those my money wakuma so dia man. Wow. Baby I don't know. Entra. Dino okase living Yahweh ni no. Yahweh ni no. Okay. Come sorry the doors with Sabata or condemn Sabbat. Nyam kwana mimi ni Ghana. No dancing for no kwafo bie ni wa obesore tia Nyankopon mra. Say 10 commandment nyete. Hwehwe no mami na wabo. Hello Pacho di baby agasa free. Hello, shalom. Yawe shalom. Da, e Pastor good evening o. Ejoso. And breaking one my papa. Amen. Da, you see how it's a manka. You need a bread one can yappo. You need to create you with just 52 years ago. Okay. Now, I say about the show with firewall, Sabbath City. Yes, you pa now, one you see papa, my two, and I'm going to I just crowd and question it. You bet ye best mo ko so ana mo kamaye na mo a mo de o mo be do mo ye de e ka sa tem bi ye da mo ase mo akwa ko na mo ba de yes ma
Bye. Body show. Only one come so ade ma. Hey! Maza. Shonwe. Hello Pacho. Me Pacho. Udi me yaga free. Pacho. Na ene so a hyehyehye. Ah, from Noah, me ka tefen kokko. Noah meet you. Apostle Shalom. Yahweh Shalom. I can read the two city. Aye. Apostle ni. Asem pani ni o. Apostle agwa mo de asemo. O problem. Me hu so problem. Because say man na ka no gidi kokko. Enu mo free. Na papa na ka sa kwa na o yo fanda no o de gidi na no ye fe ne Joseph Mpadu. Ndio na kon ti gana ka ndi ko fe ne Joseph Mpadu. So yo ha. That's the to. Ah, they to man. Okọ she butu so okọ she anyi. Oba ya no ka kene ma na se wanya so na o hwe no. To ma mi ja so no ya so no gidi ko na ko jem. Nti no no de ne se no ka na de ya me su de bi mo no. Akọ bi won kokọ ese okita ayi kagadi. O tie ne se oba be ya yi se no be ya campaign for Missouri akọkọ. Ono so ba be bi sa obi ayi o station na ogbo wo yi program no. Yeah. No ha no so ba go program bi. Nti later so wo no bo program ko bi na on e sa ka ka so o taxi driver anu jai taxi mama. E no nya pa ga bi o di ma no ni mo ne. Na o nya speaker bi na o di atara pra ga no. And I quit 2028 he bought was a be I have met it. As I not even buy a was a bay. Or not better was 2028 you are the best. I bet you as a young time or a bit dancing. What dancing as a young time. Now you more must be a session of what you more was say for me materials in the book and pick up back home. And on more chocolate site or and that. Now we are 2028 you have to say that they never more chocolate site in there and also. And to me, who's our also or program? Nipa who carry the book of area, who carry Bible no, send no kind 2 Peter 2. Oh, and verse Obe was a letter no. Oh, no 2028 no, we want to talk Japan the Niamana Manewi. It is a do on us at the Mudebia ma, una bejai, as our call hospital. Na ya one na wonto. One abeja hoko. Na say, Uzika be adequate your mafas Kennedy. Mam quotation 2 Peter 2. Verse 3. When any breso, when any breso, I didn't nada. I pay more for you were one at home near my pempaso, and your one is ready, and yes, and yeah, or no, G. I tell me about 2024. I just assume Mr. Kadan and I did best say you quite some boss. Well, and somebody blend a good so. If I'm a boss, I must say, Ska. Wow, Naka Majapadi and Kamosimo to one more day mass of one more gen. Naka says, can you move on command you sending Yanka got or be a more pet now called the some dream more broth. A summer broth on a mujomo. I let the boss at Daniel's as now, I know the airport from one outcome. Hello, Pacho, free. Okay, free. Me pacho biti o Brago. Papa man ko kana me wago. Edise tebena o maya ko no na no de maye. Ama se to ka me akuma to ye hwehwe atre an one no ko bi. Edise papa be ma me to ay mo ha de. Ama me se. Na so asa so mo no ye fofo. One one na asa fo and then sending my own friends and I got money major. You see, I read it in Kobe. None the silly books as a phone then you go to on our to say. You said, I got for him for you. Miss Nessa and 5 drama class. Very good. And yes, I would do Kuna, so new Kuna decided. Because Obama, my one with the book of 1 John chapter 4:1. 1 John chapter 4. Verse number 1. Was it you? Was it in Chirapa? You want church repa? And church bonnet. You want church repa? I don't know. Muncha whom you need. Name Musa. Say free Yakupona. It took us in a Finyakopan one day. What train free Yakupon balance because we'll search it. You know, oh, Unquano, I will say about the also. I mean, hello, Pacho, did you free? It's German Gassim for you. And what is my buffy? Many other power, and Germany, and then you are coming from.
Yeah, for why? Yeah, the orchard must the orchard. What's the mean? Dance phone. Me person bisa question. Or dance phone. Mami ko take church or dance phone. Boba wale. Akwa we on oba on my way. Wa. On wale ba kunya e. No asa ba wale fufuro. Dance phone ho ya. O dance phone na ho o dance phone ho e wo here o dey say. Huh? I'm not a giant. The book of way identify me benunu Babu and mention some worry. Debbie. What Baba worry kura bra hwe you. One kaso ma be wo be dancing. Bo audio no. Na ho de ne ho kronkron ani gina ha yakasa. Na himie ekura me. Ishaga bi so di da. Odi anyansa. Eni nyame soma be kan ne de wakasa wie omo nkoda. Omo nyina ne da ho ntwen me. Me time dispensation ne media. So ti ase me ne ne o ka me ho no. Ya dance for ban Ishaga bi so di da. Yenjina. Etu akoti kote suwe di amawa. That's also why I'm dancing now. If you can dance ni ba kono wen. Ubo audio ba ko se o shenimu. O ye silent. True for akwa. Atro. Ba kono wen u go ye 2 in 1. That's the first way you 1,260 days, which is 3.5 years. Why would Ben Sauba? What 4 years? When you overstay? Why overstay? Higher than that. When you overstay? Mr. Revelation 11 3 check Fabra 7 now we the name of dancing. My brother, Babu has some work. Me for the trauma Musani said you did try to win him. So we are say match him. Now we need to now we are because me we are probably we are not your you one baby. On nim the book of Revelation, the book ya dance for no. My brother, Revelation now that one. I will pure on why. I want all Revelation why. Revelation now one. What to study? To John man or body no man John Shaw, the book of Revelation or Charlie John Shaw. And from Revelation chapter 1 verse 19. Revelation 1 present, past and future. And you may be one woman now. Talk about Revelation 1:3. Revelation chapter 1 verse 3. What is that talking kind? No one will tear the years. No one will tear a dear some. And then you be who look at a decent. Nor did you watch home this year. If it's a bring at the Revelation at our no, Nikin Kano, my brother, baby coffee car, maybe swabby and spiritual. No one told a mahon kunkunan with the word, and young Wajuma, or be fast in spiritual by a physical, the amount or no down. As if Sabi Sabin predicted or to papa. Or no crown or contradiction, what be your audio, I be teaching, say a din Yahweh, your bosom. If I was a Yahweh and 1 year ready, in some ways, is issue. True phobia, sir. Into any band, I would say, you know. If it were, what's the fee, where I be out way, or Baba Casafe and Hebrew, or if it was a Hebrew tree, you take Hebrew language and tree. You know, the son and more Ghana had the bayan. About the Empire and Kain. No, me, I know, Patrol, you be a free. Sorry, say, Mamma, I didn't watch it. Your friend, Matt, and the cassette food on Yabla. Madam, to you. About your cassette. We shall also. You are kind, dear. The dear one said, I'm my Amen. Yeah, the dear body is love. You know the other for your trainer. Your bumpire is so bad, Adma. Hey, I said, what to Fabo, but only now. Who done it on Tom for 1 year? No copy, you see a team number 20 and Mabra. Timna Sabian, Jamain Pa, Fitay.
So unyangu say yes or no ani Nyankopon yes obi oba dwamana hu anu nkwa kaka ane se Nkankofo bebre ni mu Nkankofo bebre afa so mbenim keke this is mudem ndi opekwa ni sisi nti obaji atumi sa why no di Yesu ye awurade ma why no di Yesu ye awurade ma why the book of Acts chapter 2 verses number 36 Acts chapter 2 verse 36 what say etima Israel fie nyina hunu ampasa preach ma Israel fie mi ewiase afana nyi obi ehunu se Onyankopon wa odi Yesu amosen no Yesu ayesen no odi na ye awurade eti ni media chi nye Yesu ono ni Nyankopon no problem Yesu si yo Nyankopon ba so nye problem nemum adrabo be na abo when say 2020 Yesu na kai anase papa anase Yesu ono ni Nyankopon ono na ka kire wo ene ono Yesu no no so si obi ni ni nyada enche egbefa say obi nche ni dan ono obi ni the book of Romans chapter 11:33 Romans chapter 11 na japadie esum kese verse 23 ni nyansa Onyankopon na hunya eni nyansa nim dia brumu do obi ani bi uhuna temu mu pepe uhuna kwetiri kwanhwe wieda ni ko hu sa temu da besi 2020 ha na hu awurade atwe hu awurade adwo ne ko ha ni wai futufo so wo ye na advisor abeka chese wo nkwa ne yi ache but audio no mti oso no nkwa ne yi ache no audio no mam nkwa Sankwala mi mebie mani America no me pen ya bie mani o wi asesa abri 2028 wi ase aba na wi sa yesi mi mebie mani America no me pen ya bie mani o wi asesa abri 2028 wi ase aba na wi sa yesi mi mebie mani America no me pen ya bie mani o wi asesa abri 2028 wi ase aba Tito 110 Tito chapter 1 ukwa usi yanko bade unkwa wakwa fa kunanse ka piewa no audio no ha audio minumenu mobo ne dai awadi anas se wo mobo ne dai awadi anas se wo minumenu mobo ne dai awadi anas se wo minumenu mobo ne dai awadi anas say what the name no so can when why don't you edit down go what's every say day who asenkafo no omo sam sisi so da ene na da asuwifo na da asuwifo asofo no pii wo mo adinya sharp me see the audio me pen video in picture audio no kwa obadi enwu yamabo amen omi adwire nim amen hello patro di me bia gasa free anka o friends MC afọ ni yama my way am ta ke me di Peter me ka se go mo adego me tie wada man kwaji sma ba fie abase eni shop amen but afọ za o ye no ya sitio abege no so funa Igna so dem na so kubi na jama church members na di ha fantramo ne di na so ni mi na ka da yi o kan be coconut na to no ya 500 cedis na members mo in there ana we ko ya so o be sin egun o be sin egun akos we to wa sem be bi mi show I work my life abari ezichira oyo osumami hello, Pacho, di baby gaza free. Yeah, me ngwa man. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir, Pacho, meet you. Pacho, what am I? Patrick, me gaza free. Eyi lutu e wo acho the moment emo. Me Pacho, nkwa jisma ba vie. Me kasa ni say, sa papa we dey say, Ghana bo anhwe no no turu so sa. Obe ha o mani papa. Wa na so be ha. Wow. Many baby as say aware. Na o chiri it wey kan no it be pruma na o charo akimoda. Okay. Enti bro ne no ye so we distance we na perform today na. E say me fra be ya onfa. Me fra na onfa. Sabre so na wa fa yefu. It be bufu ka na me say say
What was the Tinana? Also, there now our kingdom. Then the kingdom. Also, our Papa Mammy. Meeting with each other say, while Papa go down for you, school could our uncle you. Teacher new school uncle you. Obana overway. Overwood always remember Joda Benanda Ukuda. Also, we have to bury into our no cra on the review. A guru. One week after also the Abofari Kokumada, she and her in the Kufudria in almost 3 hours journey. You could food here to Akimoda 3 hours. In a group of Tessalons or Quasons of Rowa Apostle, a Korean community no. Abofari 1 week. As I said, intellectual full in fee, and ya but I'm saying winty. Ababay, I come about 1 week, and the Papa said, a Kuranase. Mumma, you are now, so one where not an paying for a mumma. So Papa go down to the native for Neddy, a better Jerry. Or the men of the man, remember, one friend not one of the men that are made any cool. In fact, maybe our Papa may our weddings will be cool me. Or when it's a thing, the rest will be cool me. And say, Yana so say your force. Maybe I don't know it could be wound. And I'm not going to be wound. Open you could say why? Could say, Obampewa on Poka. Why? Only can go at Timuda Ba on Bessie Onkonya. Well, the Bible say where who can them also baby day. Bible and Casani Odi. Me patch Second Peter chapter 2. Me patch verse number verse 1 of who the first train and go. Okay, me patch every 2 no. Every 2 now. Bebrebe do omo wisem nachi. Bebrebe di wona akwo wisam nachi. Na wonti na san wonti. Obeka le kwekwan wasam bone. Mama nkofo di obi bie no kaseti. Obeka kaseti anyam mesom. Obeka kaseti oba ade. Wona mani bre so. Di bebre na mani bre so. Ade nada. Won omo de nada. Ebepam ho faso. Ebepam ho faso nti won say wo jai kotra ho. Na ekosu yi. Ebi abapen o. Ebi sisi o Zambia ni Zimbabwe. Ebi sisi o countries bi so o. Ankofo bebre bi kwa dom ko sie ekokum later e chi sofo no wie no mko bebre bi o ma siesie nkrofo. Kwa brentu bi o mko hwe ebi asi. Me se o me ya de so ma yen 2028 na o mu si atemu da beba no. Se ba ku se 2026. Ba ku se 2028. Ele ne mfie na yom. Mfie ni za yem den. Money the word of God. Message be any ho. I be ye ya we ma. Atamu dan de beba mbofrim o. Beba mbofrim pro. Where? That me ya kwa bia original stadium. Okuta phone o twa. Sa na temu da te pepepepepe. Se woni mu am yi bia che obiem. Atemu da ete se obi okuta phone. Original stadium a wo su o twa. No be ahwim otu na no hunu ba bia eye pre o free fie ko stadium no onim se ni phone obi ba sa na temu na tinu se wo di shiri battery now na mpacho se o ma temu da sa temu da ba 2028 ah okay aba asobode ben ni yakopade be ma because e ya de ya ka temu da den ato sa temu da be badada akwani ni wo da ye of course we get Ghana for the a way for central way for the born. Ocha. Oja stadium. One agobana man. You dey help do me jira. Oh who dey say na temu da be. E be fa opreko pe. You say otwa na nia. Oh be bia ko. Eye frew. O say be say no yifo ba. Say do yifo wi akwa ya frew. When na so say wa che na odi a e be loko. Je 1 minute dada de hwe fru so be po ba. So be ndie yo. Sa pepe na tie. En quiet to say, would you one man say, or one can be no say, 4 years more. San, the beer babu, be ni babu, a bet me say 4 days more, 3 days more. No, Papa, sister, we no, abrabo crown no body as a bo, such a what doing? What J school?
bi benzin crofo ye and asofo bi bekeka bi and atemu da bank crofo mpe ba bi nko and no ma se so mba ko gu abrochire no dancing no can was order what dancing me see wo a wo tro we beto na wo yem say me nche dancing fo ni mu ye no da wo je wo jiri so ni dancing ni no me pa cho dancing ni ba ka so ba be ware o ka so ba be wo debi ha o ka so ba be wo debia dancing ya wa ba orima dancing antini ankura mudi yem sa adanse fo mienu je se unam ho 2 in 1 waka bomba ko babu so be yedma 1020 no misro bebre be bia mo ne nam mo nyaai na nkofo bi aba abekeka bi ko mo nyaa ma nipa so enkwadi hello patchodi me bia ka se di efre yen yankwa manone en yankwa shalom ya wa apostle kuni asempani ni se de ala tafo no mu bi e de kom e hye bible so nyame ni ho no omu bi so abetwere se Jesus Christ ajinkwa no fi oweri ni opomu pacho so ofi oweri enti se enye me won se Ghana fo so ebi e ka so fi Ghana enti no e mo mu hwe historical facts bi so e kire se yen Jew fo no na after etutna no Ghana, Nigeria, Benin, Togo, West Africa for no. Ye nene nhwehwema chese ye na na fi Jew. Ankasa no nanso no etukotena ne mrofo no pese omo sesa ne omanti. Nti no oye bibini all right na so fi owere o so fi Ghana mamu ho ne de ye ntumi enkyere. Hello kakra meka fa na Apostle John the Revelator. Umse ko ya twa edana temuda na ebesi no na ne no fish robeka so si ensuane na no jo so anchiro ho no na chese bo yanchirem kakra ono de ai so mo reveal chire no nti no ono nsesi ono so ni nipa onim date na date ne sesai John the Revelator wanchiro aha oni abofo enkanta no no all tro ewiensem no eka kuma binanka atemunda ni besi na ne kire ni so nsiwa no onfa nso ha eda wase boninje awari ejira kure yasifo ho nyina but obade adom ye free wa ba ni Yesu awu dada kra na Yesu abakọ dada after the death of Christ 70 AD Roman first man Saturgaros ni asham come to the book of we mention kakra na we na for da kwayi ni nsama no yanko the book of the verse saying Luke chapter 21 Luke 21 yes verse number 20 yes you preaching or share 70 AD unko ni asham the book of Daniel dada yes it yes you preaching or pf saw them and ko jina point no say e down way e bo nkabo so ye nwini atam be Jerusalem washia na se munu se dom twa Jerusalem washia na iza for ye patapa omo no wo de ba omo de be hia wo ene omo munu se we nya de ba ye kuni bi o we de ba bomo mu se o se munu se dom twa washia mu se krone bona ben ena mu ma wona wo Judea enyane ko be boso enyane wona wo Jerusalem wo bi enko fight adentra wona wo Jerusalem free nko koso e na wona wo nkura no mu ma wo nko mu e bi se ye ni awradie na ye fa awradie na enyoma wa tro ni nyina obi be dim na enyoma ya tro ni nyina den abam de nkom hye da ho eketu kofo na ba ebi kowura Germany ebi kowura we na Adolf Hitler eti history de da ho babu na hye nkom ato enti no se ye nko ga asefo no na asefo no bedu anu papa mu na ba hodo no omu nkofo na yi ohun ti no because on we na nam ebedi abibirem ha no dodo na ka se nyankopɔ ya wa pa wom ntebi yese ye beso na fa bi se beso na fa di san kofo ni nyina se fo ni be pia nsa na se mo na pie aba kire suban wo be metra ha yeah awo ya wa manum oba de amfani senka amen omi adwenu amen etina amanzi babo nwo ante wo bojege wo je shon keje Israel Kaba Egypt, Ethiopia, Sudan, Wajeshan. Wow, eti ye nanamu ye tuko for mu tu free baby but omo ba na Yesu nka. Yesu awu dada. Ana ba munti old man so. Ondo akwa de. Me kan wo platform yi so.
ultimate ye kura oje ne kwa yesu ye wo no Sunday na wo hwehwe na busua obeba behu na busua ewo akwamu a omufri doma yesu menam ka Jesus Christ. Yes, only Jesus Christ. You need to be a friend of Jesus. Na need say or the Kwesihene, that is the right name. Kwesihene. Jesus. Bona se me walk in tampo. Kwesihene. Ele ko gogo takin tampo. Ele ko gogo takin tampo. Kwesihene. Hello Pacho, di me bia kasa free. Shalom, shalom. Yahweh shalom. Papa. Mama Ejuma pa. Oba Blood Isaac Germany. Germany for you, brother. Na dia. Me yam life. Very good. Akra me dam mpem. Aye. Ya je nkwa Mizaya. Ana nidia ya Kwesihene. Ghana pa Ghana. Papa nkaka akra Ghana. Krono yaye comedian country. Ayewie. Yakubo tesura. Nubia beba ni trivia account. Papa, I was a topic here when you are brave. Yeah. Me support over 10 billion%. That's it. Because ye mu bi de ye nim ne FM. Be afo wani so pen. Last week me kan me say ye ya wadom na odi me wura. Obi kroma. Akenda so na say. Nka me nim ne atom ya fa mani so obi fa. Osi na ye vetin. Na reho sam say enne kura hwe youth aba wo man kasa wo man tumanya good foundation no kura no said wo mudidi mpanifo atem na obi bobo san kwala yi ku na ebia beye 6-7 years na wo mani da so na owura Messiah emimi baba ye emba ni bi baba ye ahyewofo ntobama apostle word man kura emu baba ye di san krofu na wo mama obade wa asem kan kura mu odin no because that time no woman need that so anya papa no nia womo beye no Ghana no it is our topic here papa me dey come nko a enka preachia ne mpanifo nti na Ghana mpanifo na ngasa minu ni hawo minim ni hawo abatu kakrenti no crime because our followers ya kwachi nsisi a ebekasa abana wo so no wabeche yen sofo nti ba sofo iso de nkrofo ko ohawo mu we na se we kwade almost abatu ko so ya we nhira wo nhira pastor Mensa pastor Chi o hia obi biala o tie nsempe nya wo mama mansempe eba so no trosam se ne o wa so no untie na honhom no keche asafo no ye de yakomu bi yenim se de yete ya wadom ne yefrim o ba de nkam on shira usma me because no kure uti anye yiye pe na wenda so ne san ababo no ekristowa so bit me say si wo kwan mu biom no ye mu biom ye fa bim te nyo body na ye ya dum asem and wo fred da yen so ni awo dwumedi odi ahya yen sa asem kan enda so kasai kasai Sancha mi me dia awrewo du hunu isugu mitrim me dwene ko se ai endika oba ade anyi ni padum a my brother kino no ama adwuma na na ye no me wura me di sha adwuma nu ani ofra oba ade dia dome ni die nti a osoma me ba wiase on person ni pedi ba gira nti ana ma no metia nyesa kinipa ya aboa bi besine ebi da so titin so le bi mu a and that's one say wie oh yes why na just so be chronic aka say hwo yie na once awa say we kasa temi da be bo chena no eno no entimi mpegya because ade na sie wie enimonyam be na abeje bibi sa question so say temi da be 2028 esi ye ya wuko no why na enimonyam be na abeje ni abe so wona hye nkom sa temi da baba ni fo na be pegya sa tam no ni fo na be pegya sa tam e di aji fans e di wa na o di aji fans YouTube be asai Facebook asai TikTok be sai eti he fan na o di be fans e be ko bara man ko fa e se wa hye nkom na bam e se nugu ase na tete wo e be ba so oba
God ya we hu yembo amen nkrofo da so asay yo eti ebi ba biom ya ebi ba se o msen nkrofo da so no a police force mo chin nkrofo na bi wom ebi ni se papa yi ka say oba wa hwe ni school a wo ko training wa wi a ye onko teach wa chem dan wajai this is o me ya hwe na sa 4 years o me ya hwe a akwan no nso nya ebeduo no nso adi 10 years o ye hwan eh o me ya hwe 4 years ni bedu 4 years time no me ya hwe a 10 years nso kwa dey the horse is been 10 ha omadi ya we hu nipa mobo amen edu blessed nipa this topic ni say a church to Friday omo aba enti hwe ne here na very important na so doctor sum no lawyer sum me mabodi nkra mo operate for me bin kaso bin ko je na adwuma me se fadwen sa chale bo obra na fa ya adwuma no simple enti atem na ni si na utikam na wokwa adwuma na si a pam na wokọ no ameto wo boni so nyuma pa de wokọ ko so se wian yes wa wian ni nche se adwuma na tre da bi o jen se o se fo no ya wo mfa wonko boni enye se wian se me ja adwuma me no now ono na bedi den akronfo ba so mni na nkrofo fom sa titi nkotomre enye wonia Adai. Hello, Pacha. Who did maybe Shalom, Apostle. Yes, sir. My church, your friend, Brother Isaac from USA. Apostle. Yes, sir. Someone walking here. I am Mr. Crumpo na me who dia menka na we say a Christopher say ye ma ye ni eda ho no mo. Okay. If he say nkrofo na aba no anodin ya hwe ya say the Bible kan no on beda da even a Christopher ana say gidi for magye adie no so on beda da omo enti apostle ko so na ye adwumaden na faje omo a Kristo eya omo ye Kristo dia no na faje free say nkrofo insem oba dia we inshira o mi chia pastor che mi chia pastor Mensa echia oni ukriu nyina mabai by bichia US branch no makaza no nyina masa mo bra so mo mra babra bo kronkron na bi mo koye se omo mra ankrofo bi akoye tichi sa atwe nkrofo bi afia broche ma nkrofo don pepa ko tom nkrata atwe kofo bi ye niam bi kofo kotu na banyu kwakwa so di kawahye ni odi wetu nsa nkotu ni nyina gui Ibi go drink papa. And so na nebi kita microphone. Ani. Anu ye gold. Bicho akoto ni di akene. Na sesa ne bo kronkron bra. Oba die mu yamabo. Amen. Tadi bi abehye. Just bin krofo bi ase kra. Na me nya dream. What the dream na bekasa? Bible am I warning on the book of Jude chapter 1 verse 8 no. Yes. Am I warning? Mabu kema Bible nkasa ni yanko. Jude 1 verse 8. Yinto about the asem. Ose na sara na yenu mu so aya da sofo a wogu na mu fi. Sofo bi so mu na da o mu so di wini acheche for trofo bi. O mu na da mu di wini ana me anya dream mi so da no me kwa Nyankopon fie. Obi kwa so aso da ko Nyankopon heaven. Ko tware o Nyankopon ja. Ene se Nyankopon frofre ende wo haye papa. Krofo fa ho ko. Na mama bi sai hu se sia, you men my amanu a. Mo de se sia no aso da no akopia heaven. Se be ne Nyankopon akoto nse didi wo we ni table na odi mako. Akopia do Nyankopon dwae. As no who can some men quotation ben kwa just Nyankopon o dwale wa oye se wa o de ne sa be bi eche bi Nyankopon koto leto. Wo ko nya washroom pe. Na ko nya bathhouse pe. O de nsembe piapia. I am draw. Oh, asemo. Hey! So
nkrofo bi di na me nya dream ko say me ko hu say we da jam me ko hu say we da jam sa dia we pie me ye hu preaching me ye hu preaching me get nkrofo bi di matter first na so bi no me dey preaching on bo don no ma bo cassette no na no me ko ha me ko hu say me ma so bi di mu ni ma bi no bi bi etwetwe twakra later nkrofo na ba out say e ntro oh YouTube me wo bi ho papa o ba out say o mo ye audio so ma wu o mo wu ye o mo kwasama no o mo ko hu wei edi be winning nkrofo dia kran no ti obi wu obi nye dream se sia se obi enyan be ko church bi and the whole church ni nyina say o mo nkɔwe nam wi anyam from so me my veteran ben this is me a passion and you will be an ebetini ayo listen I'm a nkrofo soya way friends say soya chinga and no man we are protein o man we sa you die ebe kun afanya nyanga ade bishop protein what jibu ni peduenum sa because I soya bean and no man chin so na film and no man say nam and no nko ache say enum obi an enum ye ne da bia no you be sheni pan na fo ese otwe ofi amanwo adukuru ti kra no wenum soya beans kokua soya beans ade enu so obi dia wanya andi oyaba no no na me so dae no na wo de okori nam no degem edi se ba se bi man da dae so fu a so mo di dane me na me babu no wo mo ti to me duani atua edi amom fa babu no nya dwuma o what to babu na twene so the book of a year First Galatians 1 say empobo fo point we dey bo fo ni poni dae dia na so obo fo ni dae dia na so Galatians 1 because dae nyo ba me cho say ni bi ho no a dae no ban say we no me tell ya wo the Bible na kire say don't do this don't do this dae ba be kan for fresh fair wa dae na say kasi dia ya wa dae aka so dae ni meka dia Bible anya dae anka yen na Paul chima chese empobo fompo frisro ba 1:8 Galatians sempo no pompo ana obofo bi frisro be cancer bafo bia etre mo kan yen cancer mo no ho a we chia wonnie seri pakuni nue no bi na minya dream for fele ehye ya wadi ni monyam dream epeja ya we enye dream aka ya wadi hye nye dream egu ya wani mu ase nye dream akofa de so a dream epeja oba de yes ade ara mu kase yenso da ni wo hwe da ti ka ba boss da ye obi so a ye mu nkonta to obubu nkonta no samen kwan ye ya kire me fa de fa a preaching fisher de o ba nyansin ya o di wiase be kwa wie o be heduma for yes awabre o be point I cannot say abre me yo asuma me no obade ya we no o se ne ma ya hwe ne ma onya ne ma ndo ni na wi hwe ati na oba hina watwe na me ka kire maybe we jina wo de yatemu de ba aga na ha wo jina wo de atemu de be asma wo kan de nkra na Africa kwa ye kire yasa ba agu zuzu fi Africa adamu nkwa na nyangopo hunu se mu 26 man ono zuzu atemu de ba na gangana ni so de na mo kire yangopa mama japade man mi ara na se fe me bia mo dia ko fa alon pacho di me bia ka shalom ya wa shalom apa obadia wa nshira bebre obadia wa nshira na ewie yimbre amayeti bible na se on chechire na amaye hunde ampa na ya yiyo ni bebe enam ende obadia wa ewie yimbre na onu esi wa amaye da ewie yimbre yenso yenam wasna samdo eyi ene weyi ne di achrew na yenso yenfa nanto abrabotini ni mu Pastor Chei Pastor Mensa obadia wa nhyam bebre ewo support na ahom fama amudesiwo amobadia wasem obadia wa nhyam bebre papa
And maybe na metie papa yi na preaching bi. Na oye Yashua Messiah ni wu sorry no. Na mes my father the church ma dey na church ni wu so na besi Monday. Cause Monday ni Yashua Messiah sorry. Nti I wanna make us any pen preaching bi there. I'm the official by. So na also one of bofu no be Zampakani wadi asam na asoma na omeka nchen na we hu Yashua Messiah ni wu sorry baby ofri na baby okopome o wi asam etu hu esiro abema iwi awbadi yawe na asefu na wi only topic identity the kingdom of God. Yeah, adiazie in your kingdom of heaven. When me teach you it was a king obe we are hey, hello, Pachodi, maybe I can say yes. Yes, I saw for now. What can I say? What can I say? When I say when you're bound one day, that's what band my men of papa in my say and one. And your bonny, if it's your band and there, or band my men of papa in your bonny. I'll say that I feel so. On some man, the church members in say, Boo bank. Almost cutting a good fee. Was say we are say bessay. After the cable session for my banana. Eh, Inazo, Madame for Baku. Look, Bessina, Brother, so one top lot. Other we are say bessay. You see, council on Fanco Bank. Sir, who not son or that two almost. Make last year, and Madame for the catcher say. No coolness almost for say 5 years, then we are say bessay. And I feel I connected with you. See, I can't feel now. I know about Canada. Once no matter puppet be, I would do one at two almost. So, we are Bama now, so the man. On my own wallet. What's this one banner, mammy? And also, baby, I been your you and your branch, you're making now, and you're my tell me, Papa, my audience, never Papa. Tell audience, say, money, a man, or say. I watch I shall lie. When you are brave, who got Tommy and your baby be fine. But we be got Tommy, or the chair, got that David Aventin, William Movie. Hey, what do you say? About Abo de yanyo ba wa de evivia ma e fe do simu awlele kofo e chele muti bani abre njo nyagopo ni jise kuowe o abada na mo nti mo ankasa mu hura de na ni so me stress bibi na akekere mo wa oba de mo woni so ntaw amen wondo ba na zia ni mi zia di amen oh hey Papa Mbajo, friend me Agnes, make a self Kumasi, Dunya Homa Benase branch. Eh, Papa, I say me there on. Or say Hebrew Yechi. Say Hebrew Yechi, there, Papa. Members no more, because if you are making members no more already. Obi enkreni ayese sango for omunko heavy anaze oba de ba no kasa omuntinti ene se ne heavy kwan no munka hu alomonka oba de ma ho se chi eye Hebrew dia ene the members ni nyina omo bo mo nsem ni nyina omo ya wonafo ene ayifo mfantifo ne ayi na ene omo wu asabu ojese onyansani bi edi se yo Aramic and Hebrew PA. Yeah. Yanya Hebrew, Yabenya Arabic, Yabenya Greek. Greek Casano. The oldest Casao and the even with Ben. Latin Casa. Eban say, and I hear friends say, King James will tell me free room. Yeah. The entra. Also, when you should Latin, that's the reason why I'm changing Latin to your friends say a King James version. The King James will know your friends say UK. I know UK ehene a down one no or one Anglican church we free Catholic mu eti no mu ye England church omo tom we free a Vatican omo free Italy mu no ma be omo free Latin omo can you mo bisco go you as a still come tom on crap no Anglican de Latin here dey e kasa
Ningra biblical prophecy in that. The Bemas and the Manaba. As strong Anglican for you. Normally, quite your King James version. So almost translation from Latin. I didn't cry any. And Yabenya Chi, and yes, you are translating every year. So, John Wycliffe, any, oh, hallelujah. Amen. John Wycliffe, ni Martin Luther. Anu bobo di ni po said bobo ni ba kokra or translate. Onimumpo. Brebe na koe. Brebe na Martin Luther 14. One say wo go to event many ba. What yanko. Emanu kumaya. Hello. If I last one amempo. Apostle Shalom Shalom. Yawa shalom. And there's a nobody I say. Oh, church any bia udi ya wemba any wiase afane ina any na mikwa adwuma me ba e kwa na wa start papa na de tenze apostle be 1 month ni na me drive na me ko botwe ho side me ko fa obi ho enti me do school junction ho mu no ena me hu se ka bi ba say Toyota Corolla said eba na ka na eba no ye di we bia blonde hu bebre to be bank na mu so e akwa we ankofo ni bi and the 2028 end of the year and then they were twetwe hu nyoma ni pictures bebre wo ka no ho inti all tears mu no wa nhwe ne moto bi yiniti papa no wa tie bre twi no to ni sa wo ka na me sere kire se obi ase 2020 we say baba ko na we na se moto no obe ende mo na se ja wadi kan ko twen ya ko to nsa ti mi du ni che no hwe ni di na mtwe e oba tu no bizam se na ada na mesre na mse onya hwe nti obi se biza na mse wa na okay a utimi na ede adanse ka kiro se stick out there from na e ka kiro se 2020 we say bese na se moto ura na hu na se obeyiwe free wana e kwa modo na atumia akọ abra traffic bia nche ya ko tutu nza ana ohwe mi de mu de mo pa mo ntra mo hwe 2028 na ebesi na nze ebesi ube di kan enti na moto ura ni enti pastor o de jawo mu na ogbada ya we ya adum na se yetumi bobra ni yesisi dan ya sankofu bia na baba renti na odi ahwiniti akwatena wo asu nyanza se watching me so dance for true for be na so oh yeah ya kat na be ya ayasemo ba no kra yesi atro but atro we mu atro we no kita this one because say be obi koto bibi kra fi so for be nche na na da kra na waja akopere ba we die wachini pa na bra capture wangasa wajini pa na bra ba fini nsa no control ena a spirit intinu a chiwa we yan yenyi enti no kasa obeso kasa so otumi sa tumi die kasa na bia sisi panyo ama obie na no aka bi ama ki Herod okotre dwam no ye tu no na ko bobo for born ti before abe hu sesa bi madi nsamfo no na mama niema ye too late niema ye late mo bra bom me dia me tufo na me ntusha bre papa so pa ma so nyese okwa mama no de eni ye mu a oba de hu Ghana mobo amen no hu ne mama babia ya we babia ko wura biara no oba de emwo ni so ntew to bi a chire nya we ma biara no Ghana hia mpa bo oba de nsane ne mefitumi apam biara mu na me de me kasa chire aban ni mpanyimfo nyama anyofo mma dwene nko cause I had this one. Yeah, this one. I did be a piano. Almost say, yeah, it's just ID card. What is ID card? You be biara. Nimuchi. Nancrophobi. Eh? Crophobia. Oba de we mobo. Amen. Nada no aba. Adoso. When you mra ho so. Obi amfa nada
amfa unumum na anje wa brabo emfere wonsam medi asam na bawie amen pastor benze yanko Switzerland obadi adumwa ya dinama ne betu so okay ya do body as papa body in shop bebrebe because body amfa so ansane ya we ma ebe ha tie da si bebrebe se nchechire wa ma na to so ebe kra na su kra bomodia na sa to aso biom na ya we nsane ni ma na we di anu odin papa ebusiafo nkwagisem aba abubu ano so dwumadi mu na boa na abrina abribia na apostle kwajiman ni na pamfo ntumi fa nchechire pa ne nyeden ensomo so wate ase eti bomodin na hwe screen so numbers bi negusu na so share numbers minu yiso aha de idin no wo hwe de friends idin no guase 0242 327172 0242327172 and I say 0207211337 any numbers no apostle ni numbers no momodia na fa number no kitwa bi no we so na so dwumadi mu na apostle onko so ambie enkrofo ani fa mabu no mumfa wo na nsami koma mabu no obi be wiewie yen ye nya adwuma kra nya school kra na ye hunu so na obi be wiewie mi sraw mabu no mumfa na ye so boto apostle na ye nuanom a friends adansifo atrofo bi awia won no na ye nji wo mo bo ade di mumfa na ye som na ye support na mbo nkwagisam na kito bi no we support no bo ade be shiro bebrebe esan say before so do food ya pa na piano to hwe say papa food ya pa ya piano ani piano no bo ade be shiro no wasifo nyinara ebi opesa odi mo bi fa bank account na that screen so no Eco Bank ani 144145903 account number no and one that screen so no but what na fa na support to dwumadi afen super say wo friends we dwedi bi hu debro wa dwumadi so a misraw akwenya ewo ho ani akwenya ho 2402446095455 wa dwumadi so fa ma na wonya sample no de age ani unsu fa be support nkwagisem no na nye nhira emfa ma your branches bebrebe ewo Ghana ni wiase afa na nyinara eti ye pon e de begu screen so na wafa se branch ni bi ni baabi awa bo mo na so fa se numbers ni bi na oni yetwitwi nkomo na mo ne masafo ni bi emba baabi awo nso wo no na wanya bi akọ ani ewiebem na ewo atrofo afres atro chechirefo won mo pie enti ya hweye na obi anada anse wani da so we di anu ode ebi aba we di edutwam atro we di edutwam ti na apostle ni abri so be sane ya we ma onpiri mapetaku bi emawia ya we ma enti ya support no na obo ade so enhira ni yasefo papa ebe na ye bi obo ade ya we o nhira no mbo hu ban mai ye da se papa pastor Mensa pastor Chei obo ade ya we nhira mo na for the we bi ama we Switzerland for number okay. Switzerland no person yes okay wo Switzerland ani address ni we dey me bo se dey make am mo fa ne sa ani o ye bi see Hebrew na no ani akan it we Switzerland we no ani friend Switzerland no it address no Zurich Sibach Zurich Sibach and as Sibach contact number no +41 7671 76024 +41 7671 76024 Switzerland Libya wa Switzerland ne contact any obodi nshraw no nyo kese ye pato yamfa magana fosi mumfru wo Switzerland na obet nya friend number na wa hwe bia asafo na woni ye atugidi anamon obodi nshraw mumfru fa base na number no so wentimi amfa na pese wu ba bia Libya wa fo share Switzerland obodi adumo a ofre number bia obodi adumo ye na man be ma na yabom asom ye twen obade yawe ni asom ni abobra ni asom obade yawe se obi hira ne ma dia we hira wa o hira kwa benso usakra wadwene we wababra bo kronkron ahwemo ayi wadwuma oba ochena you are ready oba next week why you are ready na nyai enkoto wa japade em fa ma obi no so fa mobra no on show se wo me mobra ado enye boni o ba se wo se atemuda wanya leta no wo solitia no on solitia oni no dabi o kasa twire wo kasa twie o be kasa tie oba de se wani da so nipa na ye ana betwa ntro a kire wo na ma quotation a kire e da no obi anim
You are no can bonim. You are can ankasa no wabodi wabontim no aka. Yes, latest way eba emfiema wan we yomti. Eba no we yomti. Eti my one mrantem aba we sesu ye time ni no mu hu bi da. Eti eso mo so time obi ba no 0242327172. Ana 02072113337. Right. O frame ya na wonti bia se ma chechim. Amo amo frame na mo trete no. O ye memma mo ko report mo. Simple. Our headquarters. Quotation kotu ye mem kotu mi fan dokrum. Ya hwane ho. Ebi. Di se wutie mi amo adwenye sharp. O dancing mi so I overstay. Yes. Ache. On ko ni krom. You free by. Ade ase. E na nyankopon atemu dance date ni obi enu obetima. Say. Apon. Atrala papa. On tias de bisamia. Me chechim. Next week. Obatimenga. No. Ebasa beto aso. Oba dia wajinim. Amen. Onshira yen. Amen. 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 Bye bye. Bye bye.